Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, and Ewiase Mu Bia, Towa Bubuano, and phone Bia, Yedin Yabesi Bia, and Manu phone so. Nhyira over test NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kosubia, Yedbem Manu phone so. See a good Yamunsem, a Jed Yamunsem, and Niji Yamunsem, and I knew Subiano, Yedibro Sumpro. Nhyira FM, and what day? Ema ba kuma miensa. Enti mi bisa, Ewiase Mu Nsem yedwumadi a wutie. Me pa cho mitie. Yedi nsem hu yen so enkoda. Bebe me nsem hu. Hade so wonsa ebitimi de omusi nyina kekam. Na mum se so monsa so monan ka ho a na ne sane na yedene enne de mu ba. Onantisi ene sei. Acho menantisi de bokora. Me babema me de kawo no. My penini. Me ba so me san di na chide. Nti na se no me wo ho no. Me baba akon ade aka ne mfie bebre ku mfie be enuma sinsia. Na ye ba ye ba ye na me ba no firi mu. Ofiri mu nti me sesi amani me to kwa be ho nko na medie fe me bayi obi oyo oho opmade eno ase ye kra me be fa aba no wa ma fe no bewu ono me nsa woni di ono me nsa woni di opmade wa hin opmade wo abo tete kaso na kese bo nti efuo isanse me be ho no ko de jikora ho ene se ho no opmade na ja oba won no hono na bere me se de ekoso na nye no de ba me so me ma nante ho bebre ma nante be ko ka ba bi me ne nam enti me hwa na me sesen ya no se de bi me da me tie eto bi a wala se na ko eto bi a me mie awira ho che me a na ma fa ma da to mi so ma ko bi kakra na me tie na me yonko bi se ante ama me ni a na fa na ko Nhyira ho bi wate na Hansam no. Mr. say ministry, Minica, me better no. As much to me ni ona obra to me ferona bibia. And so I won't away. Now bear my equity, I want to go teach me a crack no. Oh, you didn't put now no ye more bomb better I am fair. And he said, yeah, it didn't ba, medina bahano, medina bahano pa. Mums mammy, sabre be my a bob ya 5 half an abra. Say me do ko pe bibi man dia ma se se ma me na ba timnante se de eno an mame wasemi meti na mie meti kotoko se kakum ya jine kokuo na anka se num ni kanku wi se sabre kokuo bi ani a ne mu ma branti asabre o ma me age atum se ensan wi ati asabare no tele ni wo pam na de wa ware wo no ba na ti wo ma Sankade ko doctor anke be ka se doctor reject no ba na pam no abetre na busu afiem abetre na maame so ni nyina ne se wo hwe nsa dodo na abrante no be hwe ne live wo hwe se de enne onu anka sa ne ndua ne sitia na se se bi predia se ebosim ka wo anka sa wo be ka ne mom ni dwam na kuma bi Facebook for na munum na edi dwuma no yaw yaw tiwanim yaw tiwanim wate hana wa bande bibia nyame yo na wate hayi sunsu mu nsem nyina headquarters nemo mame misa o maame a nsem mu abone tofa na wankasa no waje atum se wa tonsa no mu ntentan me pacho zandem no kasagu afidi no me pacho zandem no me ya chepa ono me ya che me pacho me to wala manya bia no ma o ma maduane kura mini just because nyansa ni be no esha asese ya we esha asese me pacho me nya be 25 years more kono and I'm started say me nya 47 years ya over 71 some boy so yere yeah 73 yeah daddy
na brofo na ante 1 2 3 so ntimi kan ya me patro ya 73 ampa and 70 me say 47 there me ya me bisa date ya o me patro there na na wa ko pass mama o wa u date kra na mama mfifiri so no asi amu adopa ya o me patro there bi antesa miura ya mama misa o si ya hyase esen patro be 25 years e hyase esen onamfo na duwuram ana wa namfo se aja mi hu se kakra wo ho a ekwan amefa so meji wachi abeto bi ahoma no ya ne wanum bi oh me pacho enu am so no kra ne enko heaven me pacho no kra de o ka no kra no pale de me bu ko dum kakra be because of ka se no onum bi na ade enka me ka se da bi enu ade da man ka no kra me ko heaven ele manum bi un ma de ba kwa me pewu apetesifo no mo no msana ani apetesifo ni bi fo mo no kra de ukunu kra be ka kire me pacho wa ka o kasa kra na senti kan be ka se ya o ka no kra na mete ka se no ade anka me mo se no ade ya na anyinya oh me pacho we de emono ade enche so ya o se ade enche so do ba ni bi a apetesifo ni ananu mo te se ensabon nanum ahomachi no mo ye moto check was for license bra we ben was what hen o ka adwoso no no twa o mu blade o mo so o machi no say eh ahomachi sam ne wan na bie no ade ye che ana ba adwuma no nche edue de ya o mo se ya no pe ya na onom ye na ya me bi santi da bia otimi no dodo be say pacho se me ko adwuma de ya fan say anopa me pie me kwa metima anom se 2 cd bia na 1 cd metimi anom me ya adwuma me nko ho bie o ya sure ya na me pon dia ya me pon ya dia na abodini be no anya ne nsanum anu nti ama ayira wa ware no ne na wo ma wa pam se firi ne soko ne betra ma me nche pacho esunsum asem mintimi etoda mitimi tese mu de bibia sunsum asem pacho ai esunsum asem enya mania anyiwania me pacho mitimi dwene ho a timi kasa de me nko mma me odi me akoba bi kra na ye ya drobu kra ma manom enso do mi jaya me hu de ka me na ya ba bi ekoya ye droma no obi akwa ma nde atwa me pacho ba bi nipa na de me ko ye no won sisi ano e bia wadi ka twa obi sa na ye hwe ya no ntia ma akọ ya wusuru afidie na kasa pacho da bi o nipa na ono o ka kira me ma me gina so a me ma enam so ma me de me ekọ ho no sa nipa na o forso me sa forso ma me ma ekọ ene wo bro sene me me na me ka kira me na da ya butrew o asampa wono na okọ ansa no ya no nti wasi waja no mode okọ no ise ono bo sene ya ono ne na ono bebu na wo soso no mu me de na profie pen ya mi bebi se wasem we mi bisa se ensanu mu no ade ben wa ye pa wu se we yiri hu ye ne tan no nti cross ntra ne so bi memo ya onya bote mate na ase piesie yemfa ma Fosia Herbal Center omi ya so yeso kwa chese ya de bia intani padua no bia no ukodu a o betumi e de nyama pa gu akoma amonu na ase nyina atu misrawo ya say dear Nhyira FM Ewiase Mu Ghana Ewiase Mu bia to wo boboano emfo ne babia wo yede ne besi bia amma no wo phone so Nhyira ne so we test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ne ekoso bia yede be ma no wo phone so si akodie mu nsem edwadie mu nsem anigidie mu nsem ananius bia no yede bro simprokra Nhyira FM ewo say dear Nhyira me dia beda nananom mpadimfo nananom atua namon abehwe dwuma no wo wura yi se da kokoro no nananom se wonche no mfa me de mame na me de no so amaye no yenkoche na de me ne na ye no so yenkoche papa yi se da enya de a wo be che kokoro no ewo asanso twetweyele nananom mpadimfo mu tie mi o na chocho mu nyina mu tie me eti wo wura se adwuma na akoye na sanso twetweyele no nya de a obema me ya bona no eti na no madawroma munkebi mame sati ofa we mu biem na no ada oba na wo kase wo se
if you had a friend how man matchna ai okay say ahade oma eti madawro mo fra no to aso prensa ansa na wotua na mo aba oka se wo ma okan oka se wo ma enso nana ewa ha eno de yeka na ye de ahyetiefo bo se ye de wasem bedia na yefrew na aso ma ebasa ebu ederija na ye de ahyewoto edanse bu abeba o ma sen nemum nana nyame nhyira wo nya himfu nyina na omudin hu hia wo mo nana wa ha enche obeti nana nso ne wo ka fa asemi ho sie nua ba wo twa ntro se no kura ne wo ka nana ebe madibem ana still wo asem ka oni hwede ma ye maami tamutwuku na obeti nsem nemum na asie piesie yemfama CD capsules CD ointment misra weye CD Herbal Center omonsa no aduru na se wunya eye CD capsules eno mo a ebe kenya onkwamwa no amwanya ahoden mapa na afei akoatia yade bia pesaje hini woni padua nim etimisrawo CD capsules ene adura samre mekanfo dia ma se eye immune booster sabre de unya bi no ma ebe koatia yade bia da ne titiriu yade abesanka wiem COVID-19 wiase nyina to bena no unya CD capsules eno mo a uni padua no begina brane ebe kwete ade nyina sentimi emerge nyini ewoni padua mu sanso ena honam ya ade eye CD ointment ena mekanfo de ama honam ya nyina etu ase sanso na aposo kotodwem ena wo akasa wote se eka ode obi kura de waje atumi so wa ahontutuo mese onya CD ointment e de srasre betu ase sanso na aya adwumaden afa bi massage ho onan sore no obesore waka obi eda form team ni nyina se honam ya me sure na miensa pe eye CD ointment ena mekanfo de ama etufo mo hwi Kodani Heba, Freddy Mens, Colinac, KNG, Apidank, BT Royal, Baseline Pharmacy, Mr. Heba, Sam Dora, Nafi, Sam and Co. And Semubia Travis, no after CD Heba Center penning for 0209 682836 0209 682836. I'll be the Heba Hospital, and I'm doing. Misrao yade bia hinta ni padua mfitiri nyesu kosi mo wreso asoya ne ba akopɛ agbeve Heba Hospital na mekanfo dia ma wo se wankasa eye honam kankan ene honam ani nsansa misrao wodi mona soap and cream abadwa so betu ase kra na basa honam nani beto so na afi honam nani yetimi akasa ankasa ntimi nua ba unya eye mona soap na the cream no asasa ebasa wankasa ubedi hu adanse agbebe fever nso etu malaria na afi fever nyina ase e de afilipaduam agbebe tonic wanu atuntimi ntibini ni nyina nso no unya eye agbebe tonic na ononum a eno nso ubedi adanse koko na edi unya udia no akobase wankasa moja ni niafusane ye eye agbebe tonic na mekanfo dia ma agbebe bam so betu nam ye nyina ase e de afilipaduam timesre yade bi ti se diabetes, hypertension, stomach ulcer and typhoid o chese wankasa ugunsu ya uti ya uhumoja ya prostate na ebo nkae no kwa Agweve Heba Hospital no muntimi mu adakoja achi kwa mo hina himfie ne ne dia nhwe afi enkranso no ye sotium last stop enchiremu bia no afi Agweve Heba Hospital penifo 0550 677 681 0550 677 681 afi dewa game osi ye kone direct na ubenya sika botwo no adi adanse soro nkokra afọ sika nya no se nya kwambone so a eye dewa game na mekanfo dia ma meka dewa no agye me so afa ebasa ye kone direct emra ne se aba from number 1 to 39 de ogidie wom no se oyi ba akopɛ fɛ ne show banka eje hankro na yito fom a usika de wuram ye bɔ ho maako aduo no 20 times umpewe na apɛde bɛn sanso na akɔyi two show na ɛno nso uma yigu a ye bɔ sika no 40 times magic train de ubenya gidie wo mamiensem na brebre na miensem nyina yigu a no nso sika no ye bɔ ho 400 times ɛna afei se ekoba se wuyi ma 9 ye fɛ no direct 4 and the basa and so senior Zabianim, a woman bope, Usika di Uram Yabon 5,000 times, na Hana Nijian one. Ebianonia Gidio Menum, and with the Usika di Uram, Yabon 50,000 times. We won't pay win up at the Bemisro. But he now wankasa, for mobile phone a usu. Non so boy enche, Adansia effort de wa game as a sopa. Eti dial star 446 hash. Na fe wa kreke. Afe na anu ye ni didi so sa. Se bre. Now manage him kra wa obedi adansia. Eti dewa jeme so afa currency ventures. Omune na dis Zahara mixture, Zahara G capsules abedwa so. Me se onya nu emi enu kabomu we ya aba ne kanta.
Wunya nwemi no mbomu a enam yade biada ase betu say syphilis gonorrhea odepo candidiasis all senyina betu ase be ma wankasa wugitum so be ma ne ho nya akona ye nsansa tutu akurakuro mesrawo wunya Zahara mixture kabo Zahara G capsules mu a ebetum nam yade bia oba woten kabo ne wo ho wankasa nsuboni gugu ni nyina Zahara mixture Zahara G capsules be ma wa ho keka wo mpam wo for mesrawo edro we de mi ankasa maso mahwe na magia tumi se nyame ye. So Zahara man capsules. Edway ni trying to prise. Nyabino no mwati. Ebasa untian kaniaka. O mako homa. Zubedi peche. Umpewe na apedi ebe. Eti currency ventures. Eti mubi atrawe sunwa from 0246 348334. 0246 348334. Adofo. Ene obete nsem. Na meno kasei. Na najase ewa ha. Na the medical can say your friend now 7 previous one we nimtia kura wa ba no therefore on kwanso why nana mamu akwaba ya kasa kese ho ye die ye die nka ya invia ko kasa na nya amane na we die nya amane nya ni dia unya ma your friend na wa ha ma bibia nsi ukwan emisa oyire wakane nsem bebre na anu tie ene mama na kwanya wa bone tofa anu ye be na wode ma no yo mpenfo me damase se ma america se ye frɛ me amema nyesa ni pa no frɛ me ma me hye oda se meba da no so yen so me bai ni se watro nsa frɛ me mema na mpacho di wo mu ani ni ma me ena tie ti mkodi asase awa asanso si twere kwaji ye nkodofu no mpiri no ansana me de maami eko ne homre nyina na neti pa chena na me neti me ne me yire na kwaji ye me yire pani na kwaji ye ansana me de wo ko na ekuduro na aso pasase ni bi tiampani ampa me ka che se woni na mu na onye bi a bo mama ne me so me ne na mu na me so me bi a mo bo wa mane nti me ko fum bai na aso wonye bi ana wo se ohun maami bi maami no se nadamfu bi obi na ba kwa kwaje bobu sana se wodi beba bunu a ndimba na aka cheme se maame ne se wodi beba munu ti di 3 days minu nyina na fa se ka ne kohwe afuo no ti e baaye no ne busa se maame opafuo no na asen aye ti ye keka ho asem de na mekofum ti mi fie wura ana ne ko ye na ko kan ho asem ti mi baaye mi fie wura bo mama ne se asase no makaka ho asem awie 600,000 ti mam busa mi fie wura se maame ni tries kan bi ana asen o tumu 300 na maame no so onye adwuma no enko nanim na oye wia ekọ nanim ade aka no o de abesoso timi hwa se maame no bobo mama ne 3 days ansa na bobo mama ne ntimi maame fa chire ko maame na o de asase no maaye no ko bisa ansa wo oba nso obaka asase no ho asem ne ko sise ana o se ko sisi. It's the Love FM Trade and Tourism Fair. This afternoon, we are going to take you into Makion Restaurant. When it comes to good food, for so many years, Makion stands tall. Just recently, they won the award for the best restaurant for the GTA 2019. So, Adriani Ankasa Dedie, our Makion Restaurant. So let's go inside and show you what Makion offers for Kumasi. Hello. Hey, Anita. Hi, long Mommy. time. It's been too long. Too. How are you? Oh, me dance. Also, sir. Hey, a radio surprise. Surprise. Hey, welcome. Oh, thank you Nice so to meet much. When it comes to, oh yeah, the menu is right here. I think so recently, me someone the for the other town. Is it the chicken? The chicken golden blue. Yes, Makion maize ball. Yes. Assorted fried rice. So many fried rice. Different types of fried rice. Wow, wow. So this is the Chinese menu. Oh, you do. We have pizza. Too? Yeah. Wow. We have nice pizza. You can and see spring the royal pizza. So the Makion special pizza. What's yes. it? Makion pizza is assorted meats.
good. I'm a kion there. When you be spaghetti, sandwich, we have club sandwich, we have corned beef sandwich, we have burger, we have cheese burger, so many burgers. Wow. Mommy, I think over the COVID period, I said I'm more delivery. What does your delivery now? Yeah, that's so. Yeah, that's so. My kion there 24 hours. I to say police station. Yeah, police station Yantum. So breakfast. I know breakfast. Yeah, we have breakfast. Yeah, serve lunch. Yes. Koya and dinner. So sober. Into Makion there 24 hours. Mommy, Obia say Makion and Quine Society. And I know say why you Quine wait for years. Makion soup, the quality is always the same. And it's all changed. So it's all your own Quine. And I think we're maintaining standard now all these years. It's still the favorite of so many people. Ministers, we did waha. We did say presidents, can you more protocol panka higher or be or pay for be or pay Diani Anka said it's all Obama cure. Because quality in the day and society. It's all change secret, no mommy. Yeah, let us see. Secret, yeah. So you can say yourself quality food. I no cray. Makion, ye yisika ko marketer, ye usu. Adibia ye to be a sese crano, ye usu organic products, vegetables no. Say take NUST omutemia, a no crepa, 1 ton, tomatoes, fresh tomatoes, green pepper, some vegetables are in ye usu organic. Makion number 0244 417 446. Yadamasi. Everybody shall be I was answerable quiet. Me crony and friend Younsia. I will jay by and Tama ya to no catch me say. Un high dying mammy. If you're son to quanqua. And I'm so uncle hard and mamma hard and mamma dear me come. I know a catcher me say, a dime will be soon fear her dear, and you won't hide that beer beam. You could do what some a woman and a horse at a namna bear matiasi. Ya kaya when we are. And to quan is equal to the miss minim dear Mecca. And I'm Mrs. Aminiama, and I'm me call me crum. Me call me crum weekend be a no or baho. Until a car bear to receive a dear spas, and or catch me say, Mediania or dear blame me and me be dear no, me nin China Diani beam, and walk away. I feel me friend on fat, me friend on fat. Meet you. I feel me friend on fat or catch me and say, I'm in tram baby or no so better than a baby. And what says me why am engagement a boca. And tis a man fanny sick I'm learning dear, or boom dear, and one cast a flame me catch them say what boom dear. Meet you, Casa. Now, your honeymoon school, no, or more dear flower bill or school for no who say what throw me ding, and then me brown and me mammy dear, but boss say, yet me mammy money good now worry, and tis a mimi woo, or more family mammy minion munina nasi. There's so many pama and a coho, why ma. Almost our friend, why, ma. If a flew walk on me, solid me, then I near not me 9 in a home. And they tell me, mammy. Now, mammy say, be a not yally who be. Still, the tea, I feel me called that Pam Junction and solid fee. Me now was some men corner watching me and son. Me buy Anna Yalene son baby. Feel crammy, sa. Ave pemone, minya who are mintumin consume po. Medi do cry. I say, Obina Masumano, no, I got blame to me come to them. There was some me baby, no me and son. I mean to me, I'm rich, some mammy at the mere could dry, no, I could dry me. A yana me what Tommy, a yana a samba. Ave de Misha, dear corner. My yellow me who me flat as a fast as so. Na me te mon kan me se sadia me de beba na me de abedam nti me ba ya masam no anwumre ya nso ye call
offline me blah ba ko ka chere ni say se wono na de ni number ma me na me de na ba ha no mo dia obo kuyen wo de bo ba tu ye fia no e ma me ye mu hyehye no me yeso wo twa hwe na wo mo de na koto clinic nti me ba ya ma sam no no mo bia mo wa mo de be bo ami ame ho beto me no mo fa mo ame na me ho ntom ene onye nyame wate onye nyame be ma na friend say ye friend ya unsia o ye carpenter obekwai ya unsia o ye carpenter obekwai ba modia mi ensan kan nyame ya aduma ochina ya unsia die oba na beka no biko na ye no kre o twanto na ato so biko nye duabo eyare keke na o twanto ato so ti ya unsia o te nkan modia na be kirem si ante nka obati nka ya unsia ba na be kirem biko yare ni de bu to na ye wa betimi ase de abo odua no nti ebese ya wonsia ma nyansa ba ne bekirem menteni mpani samda chesi ka me do engagement na utua esa ma bodua de obusha for dase sani man ya empese betikura India mo akwa ya to ense chi se omunkokuru monko dagu no so de je mfa nkoko ho akwa ne bese Nigeria no the matter is pregnant India mo akwa ba ese mo matter ayawsu se ohwe maami mfunni eda ho mfunni wo TV so na se wo hwe maami oto sisi ya onse no so mabusa no se ono a na se obi onye mfie aduana de ontimi ntwa ntro se enye ono a na se otu se no obi na ogina ne naso yi ankasa enne ma ya onsia bekwai carpenter kondo ya oware maami na ewiase se bia so ye obi ade ni ye obi ade ense no ya onsia anye bia mposo oni nua ba mpa wo baba ana maami kwai yo ba Babu swami ati asese fa boni nchempre so die sonso mami waso ni dia so don yensan heka waso ni dia so hu mami picture na se ni kala cross sa na hu se de o si to se ya utimu se mami nyede enkoyie ne se hu nwi nyina aho edi abese ya unsia carpenter bia eja osu na obi na edi nsamo ne dia hye no the case is still pregnant and the near shedam nemo ne pese me ma me ti asini se ya onsia de na enye duabo no obo no se duabo no obo na osan fa eche tu aduro and the john picture that dem peche na hwe ma me ne wati ko ma me hu ade ya so no yakopon so anye na bro o che ne baba ba ako baba no so kra ne ka se wa wo eda dem peche na hwe ma me ne wa ye yi a osuro so bewu on sene mfata ne ba bia ti so wo hwinhwan obi kura ye ko kase bia yare boni kura pona bia aye ma menti ye besre ya wonsia carpenter dem say ya wonsia o ye kristo ni pa to kwa sorry me pa cha o kwa sorry o ko Roman o san ye Roman ni uni mi say Roman for de ade anom di omu ni pa Catholic for ya nte nka obati nka ya wonsia ba ne be kirem bi kwa yare ni de bu to na ye wa betimi ase de abo odua no nti ebese ya wonsia ma nyansa ba ne bekirem menteni mpani samda chesi ka me do engagement na utua esa ma bo odua de obusha for dase sani man ya empese betikura India mo akwa ba ya to ense chi se omunkokuru monko dagu no so de je mfa nkoko ho akwa ne bese Nigeria no the matter is pregnant India mo akwa ba ese mo matter ayawsu se ohwe maami mfunni eda ho mfunni wo TV so na se wo hwe maami oto sisi ya onse no so mabusa no se ono a na se obi onye mfie aduana de ontimi ntwa ntro se enye ono a na se otu se no obi na ogina ne naso yi ankasa enne ma ya onsia bekwai carpenter kondo ya oware maami na ewiase se bia so ye obi ade ni ye obi ade ense no ya onsia anye bia mposo oni nua ba mpa wo baba ana maami kwai yo ba Babu swami ati asese fa boni nchempre so die sonso mami waso ni dia so don yensan heka waso ni dia so hu mami picture na se ni kala cross sa na hu se de o si to se ya utimu se mami nyede enkoyie ne se hu nwi nyina aho edi abese ya unsia carpenter bia eja osu na obi na edi nsamo ne dia hye no the case is still pregnant and the near shedam nemo ne pese me ma me ti asini se ya onsia de na enye duabo no obo no se duabo no obo na osan fa eche tu aduro ne me kan se eduabo di asem se wutie se odi aduane abro na ka se wo bia na etwa to an wadi a na se onyina so bi gina so e ho na o se campaign for call to order
se enuane a odua na bedi ani na me nua ba so anyefa ne nkeni kwase se adua no kwaso die na bia no odo mu nti na adwen ye nse o we de anya hwenti ma me ni ehuna no kan na odi ye ne na ni se je so tie ma me asem o kan ene eduabo na wo mu no a na hwe ba bi okone na ma ni ade a eye ade o de bia me kan wa se obi betime aba odua owia no asa fa kya kwakoto adu enti be dane dua ni nyina wie still ene ehu ba se bia su anya adwuma ene na ehu esu ene de fa afiro na mu edutu no enya ade e de edi asem na we si se si gina picture mienu a ne nsanyina ye mama kese ne mfuno ene se de esi ya eno na ya unsia e ma de kondo ye ene ya unsia ma de kondo ya otinko ye mami hu ade ya eje uso ne hwe ne awie mami e ma because what to say o kese nyina so no yakopon so anye na bro o chene baba ba ko baba nso kra ne kese se wa wo eda dem peche na hwe mami ne wa ye yi a osuro so bewu on sene mfata ne ba bia ti so wo hwinhwan obi kra ye ko kese bia ya de boni kro po na dia aye mami ti ye besre ya unsia carpenter dem say ya unsia o ye Kristo ni pa cho kwa sorry me pa cha o kwa sorry oko Roman o san e Roman ni uni say Roman for de ade anom di omu ni pa Catholic for mesre ya unsia so o munye de omra na je say case no ya wo case ni wi a ho na yen ye bebam me twa ho ba se ma ho na mbusa se simple ya unsia ma e be ye o be twem se sia ye betimi on say ye betimi Challenge Ginger the original. We are there. Ebetu. Challenge Ginger Chale and no one yenim. Yes, Samuda. Ebetu. Ano kwa mumianka na nyadua haba Mr. Ayado papa sede na atridi yade mecha malaria fever esia dokro menom na minnim se mesori mpo menom nyadua haba enima pi wo honma obetumi esua bi amamra kwa da me catch us say edue ofri trembe to badwesemu a na onyira na emum otum pasa enti ene so wo hia me o prama so a jiwa home efri say ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune din amamre akwankyere enti onia sa wo pe akamfo amamre abakosem empaninsem nya tesem pa dia ehya ana so oba na nyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agye ne mboate wo hia me kire ho a from in na wakọ tomajo so me na brado so am me na pamfo etrase na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosia da bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi esua bi amamre kwankyere obetase nim de da me ka kire se edue ofri trembe to badwesemu a Well, for some months now, businesses in Kumasi have suffered because of the COVID-19. Even customers going out to get your stuff has been a little restricted. But we at Multimedia want to bring businesses closer to you. That's why we're having this trade. Sorry,
awerɛhoɔ ɛkum sunsumu yɛfa kwanya so na yɛama bibia adwo dwumadi a wotie Ewiase Mu Nsem live ɛwɔ Nhyira 104.5 FM unim na meka wo sɛ ɛnɛ yɛ da fiada na sɛ de biada efiada dran kɔso hene na amando krobi so man hene kɔkɔ brane wɔ Chikrom assembly member meji adwa yi na afei medi dwumadi hu kyam sa pɛpɛpɛ ɛna ɛnɛ ɛba wa kwam nɛnɛ mesrawo kakran kakra afi na ɛkɔ awie yo ɛnɛ yɛ bosom yɛ tɔso du baako mfie mpinu ne aduonu ɛyɛ ne da ɛtɔso ensia etia no ahyɛ ne nso kakran kakra yɛ de afi ne kɔ akogu na kotokose nsatia baako nsem kruma nkwan ti samrei meni abedwafo nyina ka bom ne adi Wiase Mu Nsem dwumadie ebrew samrei amansan buafo akwasi buafo wage na adwa menim tenten so ye jamanso ogoro sanso na agewusu de gon mampon kontonchi obuo hia kumana na rockers bretu ba kwame gong jatani nie ono so ene obo echido amadwumadie de adi untoa sanso na asuo ponko asuo kwabra suje ne ponko ba ko pe konfo ye bi agye asala ono so ewa ha ukopie mu aguna samane ne mpotemu a eho nana edini dwuma nana de wasi nipa nye nti otisi a ohwe nipa anim ene asuo ha sanso na prophet Elijah opoku ono so ewa ha ene ye nyina ye kambom ne adwumadi adi wontoa sanso na chief producer nana je mensa bempa bi tintim sem nyina gu nkrata so a waje na je ne no spice na mna ya akona se suje ni bi ban champesie obi otwam bia nyi bi ni na nampesie na ye be no ano ebe de ena nsem gu aproso sanso ana Don Richard Aroma ye ko Facebook live na afi misrawo se bia opese dwumadi ohwa ne live a mesre se Facebook ni Nhyira 104.5 FM sanso na YouTube ni Nhyira TV Pensign TV uko multi TV channel na so a no ahwe Pensign TV sanso na Samens TV eno nso dwumadie ubetimi ahwe ne live case number 1 enra bia ababa bi bafia na yehye mobose asem no enyem the matter was pregnant entine yehye mobose kotokosi oyosi na wansani si a eho ne yehuni owe na na aberwa ne nkontomre ye ka se ne se nyame de neche asem no ye bewo asem no pompo me se asem no ye bewo binu aba mamu akwa aba yeja eno ade asem bi betu yenim na okunu ni ha udin me pa cho me din de afia fama afri kro be so me pa cho me flasin kushia asin kushia okodi asori pa cho me kwa samrace pa cho osofu din de sen me pa cho ye feno edasiama asin kushia assembly of panyi me chiawo ifa kwanya su ma chiawo ensem ya na obi tini se onimi se ebosirem ka obubo din de eminim se emi ahye nkwantanso wo ma me pa cho me baba akon na wo kunu me pa cho David enu a wo ba afidua mu wasem no ne tofa bom ene se mu aben na wo wi afiri e ho me pa cho mo a me hwehwe afiri mu ene se mi kunu ya me wale ni menen na na te be kwae ena ye ware efie ntokwa ena me se won han dan mame o se won han dan ne mame ena me ka kire ne se wan han dan na mame de ya me kwa kwotena me kunu na won han dan ne bia kwan me fa so a me koye no me fa so na maba o se wo wadan wa busua fie de ene won han dan ne han ne chena ena me se sa me ne ma na me koye nti me koye no weekend bia oba ho edurumanda na waba be kwae saa no ye no afi ka be 1 week a ye be di Xmas ena odi aduane ne nam ne ne ma breme na asem obeka kire me ne se ni nsem aduane a medi ya no na mbisa ansa den wo kasa wo se won de wa kan wie nti okoduru be kwae no ofre me se onwale me biem na me so nwale me biem de be bone na me da ya wa nwale me biem hai dan ma me a enu nti na so nwale me biem na me de me nka sa wale no me jai me sa wale ana o se won de waka no waka enti dako na school for school
omba no mbebo mama ne say sister fia yakohu o bla ne o sister mo ne o maame say ya tworo mu din abebubo nua no ho na me say na hwan na ye nsade ti wonum biem ya tworo mu din dia bebo flower bi si wo ho hwan be kan asem school for na JHS for no omo pon school no mba fie no eno mba ka chem so mo akohu say ya tworo papers dia fam edua no ho na mimi din na me emodi ni mansa Jesus for nkora ni nyina se me pa cho ni pa miensa na bekan Jesus for nkora na miensa me pa cho an enti me ma udin wombi me din wombi afi to aso firi ho me ma mi tua na mo wa ne me sister omo koye kohwe no so na ye no kole eni pa na wo chro ye no wo se wa ye me ho ade ena ma nwale enti me fa engagement is camera no man fa amre na obobo midua ama mawu na me se ne yansia na ye sa de no ono anso fa fon flame ka kire me se obobo midua na me se obobo midua sama ye de me awale me nka se mejai na o se obobo midua na obobo midua de ho nti na odi bo midua osia me de maka wan fa me sika amre me amebo dua ana me sinti me wale wono ma nsobon ma nsansu ama ma anya ohwe wose wonde de woka no woka emma me maame ekobo ye mpanifo na mane omutu nipa emma ni koy me maame ka ho no omukoye omukọ frɛ no se adechi a omra no omoye ya wa ama esa frɛ ne fon so eno so wa ama besinne enti aya na afei waso bebo midu ane fili ho kono afi mi sole na menan ahonhono na me se ante menan ahonhon na ma me se bia na nya yale bia nti o ma menwene ho bebre afi na kwa na ekoso ma honhora ma manim nyina ahonhono nti ya de me ko sofo bi sofo na samo beka ne se ye mompaye ne ye bompaye ebe hu adekolo nti wokan no wose eye bema na aye misa na me se ne me kunu ya asem ya wokan ye no kre na wo tro letter so bae se wokobo midua na ampa na letter no ye tu dem ho ne ma ne nyina letter no aisela nti nka me de beba ma hwa me hu nka me de beba nti wono na aye misa a me de te ya nti mi hia se baby ode me koye no onfa me nko ne nko da ne dua no na me nya ma ho odin na metumi adipa Nhyira 104.5 Emu odin ensam no emu adene enso ene ye be no postmortem ni aye no embalming ni aye operation me nua ba ma me misaw ansa na hu abranti amware na mo tehenhe na mo ware ye mo tena ya ansa na edan han ne bam me pa cha obehu mi wo mi krom kushia obeye adwuma sofo bi si aso da ne ye kwa asole ni bi ana obe boss no hu mi na so obe wale na oware ofoforo na mo tehen me pa cha wale me foforo be kwa ne ye kotena ma fie me pa cha ya sia fie onu ani fie me pa cha na ye de na edan han san bam eye busia fie odo kotena busia fie me pa cha ho na no wote a wote ase ma ne ware wu me pa cha na video so ntena ho motirinko na ntokwa no koso dodo ne maame ne sister ba ku kuma se ya no mo ne meko na me se sa dia won han dan ma me ne do nwura na ma beda ahomache na me plewia na ma sole ko enti mi bisa wa na chese edan ne han ne nko na ye wo hawa nu nti wugina aso gya aware no edan ne han no ena ntokwa no na ebro me so efise na be ma na keka ne ma me ni nua no ena o mo ne meko be mai wa ha kotokose uti owo di a watie nkwan so de sa ono nso nsem di o ka ho mebisa no nemom me be kwa ne suma misa wo se wabusuafo frɛ no me pa chan wankɔ ne nso no frɛ no wankɔ me pa cha wa ma
said enti who said enti no ama me to me who ade kolo me sata na me yale me bisa mo friend said diana nya enti no mra na say o nsa me wale o your friend said diana nya me no oni mu hu bia o meka no ama enti se me ka kire o say be ma onya nkasa de na mum da wo do wo anko ndi opa wale na siesie enti na anko beba na mum se dua mum na nya ne na ne no nti o ma obeyima no say me duane na me pe mahoto aflim enu ahwemfoni na ye de to Facebook live e ma adofo a na mo hwe etimi hu ye omo moti eye multi TV channel no ho ya omo hwe Pensan TV afi Samens TV omo hu o maba wa brem se me kan o maba wa brem kra aje se wa ba abrewa unya abrewa ye di wadi ni nkwa na amen onya mfie sei me pa cho 40 na afro ho abrewa wa ti dua na enya wa mo asa abrewa kanisa na mamem na open kase Mr. Ben fidie ma me wai apom ti sei nyame anda roma said the omni mu do de o te kwa enyo no be de papa shiranka nyame na akodi asori pacho me ko roma pacha koni yi oh meja kakra said your voice net no yan hu so ko ya ache na udin de sei pacho ya frame ya winsia pacho ya ofri pacho fra sante be kwai ti ubo udin ya winsia obi eneme obi ahu eneme na uni ahotedin bia wo say ahotedin bia ya winsia na no kise obi eneme okay na mana for bransia pacho na mami unim no be pacho minim no pa sesen emre bi na me wale no menen na tie ye bibia ti menen nkon menen nya hwe afi da ko me kofu mu baya watesa ne no makọ abra mamona wa bona ko homa enti me ye na me ka che se ana me ba ye fia eni fie enti wo kọ no na maame bi wo ho na maame no waka ba bi no se fia enya bi da so ku ni ho no sa wo no ma na de ko maame ne ham wa na maame no agya wanti ase maame ne ham wa se fia me mfa nko na asem de bi nsi da so kurukuru nu kurukura wasem kwa yenze san no ma no emfa nko la ja wo de sign na de ko tede chenye no na mko bo na mane na msa tie de ma bo na mane dia se me follow ko hu se okodu na se wankodu na me ko na ja me de me ko hwe me ko no na mso na eno anu me da se ti me so me ko tun ni o mu nyina nim se wonya bedu ti de mo pe no anya bewi ti me da mase ama ono ka yense enye onu no ma me ne se on san no ma no mla ke fo kinti mesre ya unsia so o munye de se o ma me bu na wale ye to ka sam ka chen se e fro so me ntu wo be sa babak enye yi me man sa na je se ka pe bi shemu a wo da be ka me ti man sa no wo sa no makwa ensa fa ma biu eti ye menene wo e wo ha nti dako mu wa se wo ne ayiku sister bi wo hono ne wo fa yire ono anu ko fire no fire so ye mase no se me mpane no fire no asem ya me ya masa me ka se still kwa da wo ya wo ndangu mu enti ma jimi kura me na me kwa fa mase enna koda eti o ma me so frame me ko me say yo adom frame ana na me ko ye ko shiai ne buso nya ko to e ko tena ase no busa me chechense mu kire wo mu no ga cho me say mesrew ekwa efi afa so no enya kwa apa se me di no wo fa yire na me say no to makakra da bi me friend to na me say wo fa yire de me di ni sen na me kwa ho nya makono because mase no edi e bi am ko fa ayi me fa wa ko fa mase asa tse mu kwa me tv da ana ja woni sister no kokon ye woni sister no kokon ye no ama no fa no enso aiden agya ni sister no me sister no ko e di sister no ka che ni se afia wo da me ko me da wase pa so da se e da o ka sa se me che ni wie no na gya me de me baaye na de che na mo fitam se sa na asem no ko so ana me ko kro na sa ko kro na so kom ga se afia na de waye me ni wo se me mpana ne se sister no na me se me kan asem se me ko me ho ho o kro mu ho
me no enya wo a enka menni kromofo menni mo bia wo tla menni kromofo afra me ba ya ana betu manim se wadi me wo fayere no me se sa me do fayere me kwa me nkon ho krampo da na me kwa me kwa bi so da na no fayere tie ne se sister no we nipa ma wa so kai no me ko du ho no mo na me hoho no wo da ne kwa kire me se wo fa eyiri nie tie nyina ye fine ye di gane ye ko no ma me to bi koma no ba yire nyina wo a wo je e koma no kise nya ye se nua kise obibi kwa hu se afire wo ko sha sam kakra mu oduro e da be so me se me di wo fa wo ade nso ma to koko me ko ji koko awa no ko me hye wonsa na mka che wo se koko no te bla me se me kenya go ponim se koko a me de ma wife se wonte no koko o so tie omunya bag me ensa ne nan ante me nya bag wan kra da me nya bi kra da na onim yakopon so be ye me ka se ja kan de wonte mfa ne de koko a wote ye na enu anwa so ena me ka nto ora sam to me kwa say na sam akoto ye so no nti se nyame anim nie sister yi ekunu wa ha we ekunu wa ha na o ka sam che ne bia o ko fa se kan go twa ni unity se ka le se wo na mo so no mo mreku no abento asem nim wo hwe na me fira nsori di me ho nse se me nim wo hwe ni se so nim wo hwe dia aja esori eni asem no ye hu asem no kre se so nyane dia ye bo asem kai to so no se sister e wu ne kum sister no se wa ma wunti sister oku of na am sister no e me sister na hwem se hu me sister nam me so me hoho na da chi bia me kokoko num na bia sister man so no kokoko ne bo hye okotu me chu kokku mi a me hoho wa na ekobo se yakum obi me wu kwase awu de bia so me ba so me sikoko num se na me kofi am adan makọ ente ba sa na sister ne ko ye o ma me so be fo aso ena me bodua no se asami ni mu ato me so no ena nso ko hwem e ma me na nso ko hwem ni ano no afre na wo ka kire se obi na ka kire wo na me se yini pa ko ka kire wo no yini ma me na me ni ene ne wo anyini da na asamanya no kra ka me bodua no ka benya eti wono na apa no mu gya dodo yidi so frem esa to so bio wono ane blaire o ko twa ko to poto ne blaire so Christian men saida nyakopon ho duwatembo da ho manipa ayi Christian yere o ka che ne se obodwaman ne bla no kwa ne bla tu kwan ekọ ayi krowi o de mekai enti wo ko ye no na se oba obeba na be ma she oba ne dem next time say enye no kre se wo twempena wo ni kunai dai achi abra me nua onua na me sa na wote wuti ne ho na wo se obema beda me nchen no so de ko next time ko bodua okobodua no ena nya no sa ka ho duabo pa 2 enya no enti enya no wie no me nam se dia ni mu sa esa ko dani se dua no ma no se me so me bua konfo na ye ko no so no kokofu asunya kokofu so na konfo na nsuo no wo e fe no kwantene ma me no konfo no wu me kan de be kwai fo de obi anim sa ma me no na Isaac na ware no what I say oto ba no won kan no kre no fact na waye no amedua ni nya no no wo kan de ahoto si a obenya ahoto ba won kan no kre no se sister na kwa wo de yawo na de ko ye na ko so gogo be ware na so ko fa be ma no we bibia antie nya wo ebetuma nya wo eti so so pe na so dua di a won kan no kre no na bibia no entwa me se konfo ya bi wa ha nti ko be dadi ama asem so ehum no kre ti me senta asem kan nya na nya no kre won kan no kre na hyewa no bia hu na asem no because me no me fa say me ba be sell aware de agu a wo na me san be me na do nsa ko ma be ma na gya so ba na gya wo be se mbusa no question ba ko wo se me gya wo no ho na de ntwa no be no nko wo na san be me nam na me gya wo na so no gya me nja sem no o ba no kan no kre won kan no kre o kan no kre ko me so de ho beto no bia ne ho beto no kra won kan nti na enne o se me ba he kwanko ne me ko e wo ensem ho wo no ne nuamu nyina se me mfre number no wa ha ono nye wa ha o se me mfre si ya na mo ne wo nkasa na muntie asem a si ya e maduabo no ba mu eti open nyawotre nyame Nhyira wate waka na tenten na mibisa na che se wa wo ye dance ni se wo de di kan wo de ensuo di se no kure bi na di sa da tie men san
na yɛhwɛ o usa yɛ danseni sɛ biabɔ part 2 bi kɔ so no korɛ ɛno mia na medi animu ɛsa kɔɔyɛ yɛsɔre ahomakye ne yɛhan kaa de akɔ kokofu na mebisa o wodua no wobɔ ne sɛn mese ɛyi asɛm na to me so no mo nsuo ne di sɛ ɛnyɛ no ɛyɛ no korɛ a nsuo no mini ɛnyɛ no korɛ no mugu m'anim ase a sɛ kɔmɔ mentimi nkɔkuro mu wɔ because ɛyɛ bi ba korɛ no a mmapa wuyɛ no ɔmo bɛgya ma ɛyɛ kama ne yɛfɛ obi wura me kɔɔ no mu a na twetwe wona wadi nipa somasi ade nso menyɛ saa ade ne da ɛde saa da tiade a nsuo no a memɛfrɛ ne sɛ wɔne saa asɛm no ne yɛho asɛm pɔtee a ade no asie ɛna nsuo nso atena ase ɛna wɔdi asɛm no ɛna abu abɔ na abu abɔ wɔde na anyi ntom sɛ ayi dwana nya wo because ntwa to so deɛ ɛde wuo because obi tumi nya asɛm ɛde ne kɔ police station court bɛɛ 2 years ne ni na asɛm da na wɔda ho dam dua so de sia na adwuma na wie na no kwa da adi ade ntira enti dua no ɛyɛ no korɛ dua so empasa de so da ko no kwa na ɔmo nka ne nti no dua empasa de so da nyabotre no kure ni asase so ti dua etu ntwa da nemom na asie piesie ya mfama Aqua Beverages Limited ɔmo na de Aqua Blue Mineral Water abedwa so misraw ensuo emu ye kroje emu te na ɛde bonsuo di anama musu ni nyina ne sɛ obanum su kroje akamfo nsuo se wanum nsuo di a ɛyɛ Aqua Blue Mineral Water etimesre mo amoye provision store mo amugina traffic mutunto nsuo nyina misraw ɛyɛ Aqua Blue Mineral Water ɛna wo sɛ wotɔ na wonom etimisraw se de pressure da so tusu ko pebia tira kwa neto Aqua Blue Mineral Water what a tastious water what a fantastic water let us me anka sama kamfu nsuo metu chenso ama no nunum bi wate so ni doso po de no afre 0596 994 992 0596 994 992 Dominion herbal powder na me kamfo de ama wie emre mesra covid no rare eguso ya amabinom yaka magu dem misrawo Ghana kakra ye nyama pagu akwan ya ohoro yensa na ye hye nose mask misrawo wo sanitize wo nsa nyina wose onya nnuro bi a ewura nipadua no a wankasa abegye atum say yes wankasa onipadua na gina brane na yade bi atime ntra nipadua nim se wo mogyam se wo nompem eye Dominion herbal powder na mekamfo de ama wo emra ne se wo benya nsuo de cap baako no asa Dominion herbal powder atre baako agum na wo de waka num anopa cap baako anwumna cap baako o say ye hore yade bi atime ntra nipadua ni titiriw covid yade no eti Dominion herbal powder ubowura herbal shop bia na pharmaceutical shop bia o say Dominion herbal powder na wo pemisrew ni do shop no afre 0209 949215 0209 949215 asio kwabra suje ne ponkɔ konfo ye bi wo se nipa nya onton de otiasia wo hwe nipa anim ni titiri wo se bɔne nkumbɔnefo wankasa bibibia wo ye bia wo hwɛ so na ho akatua wo de ama wo kiri bɔne asio kwabra me so kiri bɔne etimesraw wo ha bia wo bia se sunsun mu nsam se ya adwuma sam awade asam na bisi basa promise and fail wankasa bro kire wakɔ interview bro de ho ukɔ avisa no nya mesraw kokonfo ye bi ho de o kanyina ne se ya de nante kwabra ne udi nogu nsam aso de kɔ supply enso ho tɔ de ho tɔ nya bi o se efiri ayesunsun mu yade eti braguna saman kotokosi di kwanwa emfa bibia nyi hu ano ne kwawa wan hwe yare small boy no do ato nanan mo ansia do misraw pusu awman 0243 134525 0243 134535 0243 134535 WhatsApp ni nie osi abrochire phone wasra mo emfa metwotwo bibia emfa ma wan hwe ye ufra abrochire ba na wa abekan no hu mo obetumi de aboa ho yenkenkan secretary akwasi boaf on time kwa adwuma ho etimisra o se voice message wa bekasa watimi asend de aba wo bonu atie pe at once by force na ho anu yi ode banti WhatsApp line ni 0557 667510 0557 667510 menu kasai abrantie tia
Mfifre sone no nya asem ketewa. Eyire nso tia ono nso nanima e basa bisi basa. Nanso so on de owie nyina ne se ne ho beto no. Be ma ne se on ka no kure. Na mom Ewiase Herbal Center e ho na me do aduru. Omo de CB men capsules abadwa so. Na unya bi no no ma. Binu abema. Bema bi on ma wodi agropa ni tuo na beto. Enso se be bekuma aboa na ebo achi bidin. Eye CB men capsules. Na me kan for the amount. Unya bi no no ma e ma nkwamwa ni nya hodere Mr. Basa e ma ho nsuo no e tete se banku e fam oba na yafunu no ho a oya aba o hye kra ma tieniye eye CB men capsules oba na no chabe unya CB men capsules na no nom na siesie ho nsuo na e be hye ni nyinse opompo sanso na CB women capsules enso siesie nuama no Mr. ensebo mu ha obiada obu an nsebo ne nsisi so obi so kradia no e kamia se ansa no obebu ne se obeti ya sa abo ne nsa no no otiam agei ne ehu se bosome na so eye CB women capsules e na mekan for the amount CB malakion so ho no mu a oba ase nyame abodie mu ansa se bibia ne na mo yam so da bia o complaini e na bibi ne na me yam e fibroid e na ebo nkae wan wie didi mu anu anya typhoid misrawo malaria nyina ase betu bra wanya CB malakion na no so wani je wie opeye sanso na CB soap enso wodwa so nyabi na fadu dwuma wo de be kra ma nya sam na ade bedware e basa wan kasa wo be gya tumi se honam nani betoso me nua ba honam nani be kasa na wan kasa wagya tumi so aye basima wo pewe na apede ben etimi srawo wo de bonsuom na de asasa honam nani e basa honam ya nyina asie betu eye CB soap eye Ewiase Herbal Center omonsa no aduru etime sre se wo be frɛ 0247 111671 0247 111671 na wanhwie na utiam from adom de ombeka nyina se say yama Ghana man mema nyina omwa ya fenti aseda enomode ma Ewiase Herbal Center o sere huye Mr. Otieniye multimedia busuakuo ya divisha dionu enum 25 years etia aseda ane ade mo bibia na ye bo hyekese se firi na akro de ye dwumade ye betoto mo nkyene pa ye be somosompa etu afidie no da biada ya no magane ha Alaska Star Enterprise Mr. ye wo papers ahodo a chese e quality esa ye original timisrawo na nanma himfie police station ahodo asoa chese udwumadi a wudi nipa di wonto a FM stations ahodo television stations se hobe fe pa na wa ye krabe ultra modern na chese abefo kwan so a Alaska Star Enterprise na wo se okoto wallpaper etimisrawo baby bia abekwa okoto bibi o mbetu fi Alaska ho no ma beton no ebuode ndi anyamfa so twitwiri dia gombotom ada na akoto na tufo bo Alaska Star Enterprise and Americanfo Ediamao, Etiboshi, na Rivier Trakwan, Ewa Doom, Yeni Boss FM, Edian Mushasanso, and your Ben Prudential Plaza. Afe and Cransos, your tiptoe lane, your Ben Circle Mall, it's a movie at Travesono, no afraid penny quancha for that Alaska Star Enterprise Nankasa, 0554 114878, 0554 114878. Vama Plus Limited, and I'm a do. Na honom no Ukraine nyame ne nua bema ugu nsu a wote ya wo bema nim bema bu a wogu nsu kra ne nsu ma wo eye moja ne wohu mesraw eye prostate na ebo nkae no ededen kakra se de rubber beto bema na afa kodwo to na ne ti ahwefom bema ugu nsu a wankasa agitum se wankasa nsu no enko straight kebu wo na nso odi gu cha so mesraw obema no ahodwo a transmogrify eye Vema Plus Limited omu edra ya frano Prostavite capsules nyabinonom junso mu ha nyina asie betu na wankasa wagya tum se de wanya fa hodie sanso na wo a wutie mi abema wa ho keka wo mpam e wo fom pa no mesrew bema de uduru mpa so a e wo so ma oyiri odwini trim se de adwia wi no e basa ne ya mu amu ano no oyiri on to akuti anwuma no pa wo prada mesrawo emani bebre to akuti anwum fiewura anyo no wate wanhunu he ni kura ntimi ansepe no enu nti no ade akuti anwum no enu ebasa me nua bema ohia X Drive capsules we Vama Plus Limited omonsa no adro nya bi na wonso enonom mesrawo enkyeremu bia no na watumi afre eye Vama Plus Limited mpeni 0244 370702 0244 370702 Utie agia santema boso
Nhyira 104.5 FM. Now, Sabre, the matter is still pregnant. Nene, se konfo ye biwa haidie. Asam no, yedawo no waha. Mini aba mami samu akwaba. Yeah. O ben afidie no. Usura afidie na na. Yeah. Enti we de mebisa wo. Wadi nse se no kra na di, no kra na daddy. Enti se die pa na wo hwehwe. Wo hwe biem. Se de menhwe bibia bi hwe se ne ho beto no. Na asem o kan so nipa na ye pam no efira wade na se no. Onko pa na chew. Na nipa na sama na wale ase. Because uko di obi awu a, uko fa be mani bia ebenya sister wode yawo na de koye. Enti onko pa na chew. Donko pa ma asem kran se be ye kura na se nka sister no wa ha. Ka be boa me. Ama asem no kura daddy. Ke men kasa kura ka mo no na kakasa. Sister no ebe gan ho beto na. Ye ko pe sister no. Na da roma. Eja mo de ka bia me bia me be bobi. Ye nyina akọ nya ko pe no. Ye na ba. No no betum nchi se won ne kon ya na se won na anko. No abron sam so nyina kire. No wasem no kure. Enti se won fo ye bi boaen. Na ma adna sipia. Won so de onum ye nso ba ya chensa. Onum che se. Cause me ko hom ne ko hu ade bi won nchen. De no poso kura no. O ma no so le. Te de nta ko fo bi ntimi nye. To betima ya bro so. Enti won ka no kure wo mu no. Na ne ho nto no. Ne nso ye mo ano. Won fa no fa ahudie. Menu aba. Papa. Abom ti sei. Na me adom. Enra ne de na ye. Me ba cho enra na ye chene. Nenra ye chene. Ba cho. Wan wi china be ka se na ye. Na misre nya me se Israel fam ye nya oboafo wati. Ba cho yo. Ensem ni bi we ba se ya na soso se na odie nso konfo ye bi e koduru na atran ya na wa masum bia ba na fa hodie ene ya sa ba wati. Ba cho yo. Na on se me de me ka ne se ansa na dua be nya no. No wafom. Ujitum se wafom. Ti na dua na nya. Me pa cho me jitum se me swate. Nya wo swate asem na mbisa oti. Ujitum se wafom. Me pa cho an. Wa wo hwa mfom so pa ne se ye no nti na dua na timi nya. Me da me pa cho me mfom so no enfili me bisa be ma no. Ye ne sister bi da tifie ho. Ena me bae me ko me krom nti me bae na sister ne ka kire me say sister bi fili mu krom ho aba da ha we di 2 days na wo si e fla ne ya na me say ya bai nti ne ba sister ne ba sister ne ba edi kan abo mama ne say da bia bla ya obeda wo mu dem ho me bisa me kunin wasenya no kole da bia na mbisa no wasenya no kore ba ko ye fili ba kwa ha na ye kokuhia ho ye kwa ye no ye duru ho no ba bia station nso ho no abrosan ho nkofo bi ton enuro e wo ho de ye nyina ye ko gira obi sister ne wo ho bi se enya wo hwe no a wo de ne kasa se wo beka ema bia obi ati bi me kra me no na mo no meti asabukro achi se wode ne nsa kopele ne nanko komu se o ma ne lai se me kwaba enti menene kwen pa wo be kai a wo no ote wo no menene kwen wo animo enti me kofie be mo so no odo nsa ebo ne nanko komda na aka se ene otwe ya mpo nyame na me de me se me twa kontompo da because twa kontompo a me fuma be kume me ka no kore no sister ne enamo no so sa no bia twa kontompo the quantum bonkano, let me be any hour. Mrs. Say, you couldn't anymore. Dear one, walk a bobbing, one now, boy. You for so too. One now, boy, Mammy, Obahan, one sign so moved you. Obahan, one sign. Or that's Regina Eugenia, so I say. What's in the kind of person who credit and unti and Obobiano. And you won't know me, besides, would you to me so from baby? I there be wooden and number be no than Sako Binacocum. Would have Regina Eugenia so near Baba and will be here. But I'll talk one of them, Menega and a coin and cram, but a man and a coin. Sabre, my men call as you ponko. Na Mimisano, we are soon sumasem. We are soon sumasem. Inti as you a baby abosea, Kotokose, him podru and fans ananta. It in an hour hay, Macassa and Yeno, a temper nenim. It be that. Nemum and I see PSC and Fama, I care
Herbal Center. Omuna de Paroni Balm abedwaso. Na saa balm way. Dodo na asa no ne the Wonder Balm. Ni nyina ne se wodi di dwuma ne se ho to bomba fu asisi yade etu ase wankasa ho tutuo sasabro ni nyina ase betu waposo ye oya wote se wachika se emuka ode ni nyina no eye Paroni Balm na wo so de sasra so chese honam ye biada ase betu ebra ode Paroni Balm sasra so sanso na ode eye healthcare ointment and also yasanum na ne magic ointment ni nyina ne se ode pu adwane wankasa wagye atun so anya na yare bi bema no ode to nsem a ho nya akono ni nyina no unya healthcare ointment de sasa ho a empompo nyina adwane afei chese nantem apropro honam kankan nyina no mesrawo unya healthcare ointment mane ye unku a ase betu enso ani enso abede nyina adwane bre omonya healthcare ointment etimesre ye mohwi ni enkwaje ni dosopo ewa bankru ye ne Nat Village no na edi animhwe ekyiremu bi atrawe so no no afre Ike Herbal Center penning for. It was 0243 035898 0243 035898. Agbave Herbal Hospital. Nam do adru. Misrao. Free 3 news kwesi mo were so aso e ba kopa awie mremu yade bia de wotu ase Agbave Herbal Hospital. Ko honomo na mfidia brane pa no akraba ho. Obetumi aboa ma yade biase atuntumi sraw bohwina kwana se kra de nigi sem ne se yanya mfinhia mienu o se ye hure enti mfinhia mienu afidida no ye free consultation yade bia ade ba ho no consultation ye free sanso so na opese ye health screening na enu so ntua sika bia na lab test bia opese ye bia no mesraw ukọ Agbeve Herbal Hospital ye mfinhia mienu afidida nti untua sika bia etimesre say malaria screening ana opese 7 previous don't so enfam fidiem enwese yare bi wom blood pressure nyina no ni nyina no ye test dia ma free untua sika bia prostate test nyina no ye free ni nyina no say Agbeve Herbal Hospital ye di mfinhia mienu etimesra ho ye kira kwan ewo eye adakogyachi ye ne kwa mo hina mfendi animhwe sanso na enkanso so tuom last stop ewo ne yebutu enkyeremu bia trawe so no afre Agbeve Herbal Hospital penning for 0202 706165 0202 706165. Lawson Herbal Center. Lawson Herbal Center. Honam do adru. Ebu akwa Kena. Ye ben post station ni pay yi. Misraw na ukopiem wo no mu a wodi nuo bia badwa so akese onya binum a wo abegye atum se nyame ye eye local mixture ebasa gonori adwane syphilis oba wontimi emu nsa brano wo wonse bo hu se ensisi so etutu jackpot ade kase pa eye local mixture na mekanfo dia ma wiye mremu sanso na oba wontimi emfafuro na nkampese wo ba 7 prediasa aware de oware ya akamam kai afia banfia mienu anwe ye nkuma afọ kra na obeko boxing etimi so infertility ni nyina no unya law chemistry esiesi wa wodie no huhuru mu sanctify ezum lion system no nyina sisi yade nyina edwane ebe wanya law chemistry sanso na Delayman capsules be ma yon wadru o kan say amema no munya de omse ade nsan kra ne nai mesraw we eye free consultation be ma me so ho a yon wadru ebasa wankasa wa nkeka wo mpam wo surunti wo yire mesen ntoma apaso ansi muda no afa no de pipam fifire on paso umpewe na apede ben be ma wa nkeka wo fo yado ani be fo mu school fees ebeja ni nyina aboso na mom Delayman capsules Lawson Herbal Mixture so ya edro tatahwe a enu de hunam ya nyina se betu wankasa awututuo obabu nsa otiyaw ni nyina koko fibroid ni nyina se betu bra nya eye Lawson Herbal Mixture na wanonom etimesre ni dosopo no hwi kwa abu akwa Kena ye ben post station no ekyiremu bi atrawe so no afre 0202 675 778 0202 675 778 Charistic Ventures woman na de Zahara Mixture Zahara G capsules aba na kan no we mienu bomu aba ne kanta kai adanse wo ho pa Zahara Mixture Zahara G capsules nunumbi ebasa wankasa obegye atum se gonorrhea syphilis odepu candidiasis all sanyine dwane bra wonom Zahara Mixture Zahara G capsules me se kabom
kabom na wankasa nso bedi adanse wate menua ba wote nkabone wa ahemfie ho esubone gugu ni nyina ye Zahara Mr. Zahara G capsules ebasa na wankasa udi adanse afa oji microphone aso dem menua ba ma yitu nsemu a ehonya akono nsansa akurakuro na atutu ho nso bedi adanse wa aso dem etimesrawo eye Zahara Mr. Zahara G capsules full stop afa be ma mesrawo me say your ho adu medical catchero name Zahara Man capsules Zahara Man capsules edra mubo umpa ya ho akwankyere ma afa na beduru Zahara Man capsules nyabi nonom say edro we untua light bay untua nkra school fees o ma akonma ezubedi di peche we yire nka hwe nso Zahara Man capsules ejemu bia terrorist no Africa Forensic Ventures in Penim form 0246 348334 0246 348334 mamemra hajia sala esiokwa bnasuje ponko ba ko pe ya wie mremu na me yi na ma santeman ebadu abonko ade akonfori nyina tuchema no esio ma homene so ai therefore that to say boko nyame ahira ne atiefo abochefo ni fili brutal da wo ase ese so dia menyem kakra eni so fobi na sabe abobo ba no de pa na wiase wo hu obi anyi na sum ne yedi bronya wieye echebuso mi du ba kwasem we de papa na wiase yemfasem ntu yanwa bi so bebaya me kohunu mami na ha me sa de mami aye de mo ya pa na papa yo ti we minene pa na me de bia me hu obi a wota akobosom so wontwatro obi a wota nam abosom so wonam so so wontwatro papa ya smo okay nyina me ni ho de nanso minimene kakra hwe anya nso nyina na efre bodua anya obi o nso bo so frɛ no a enyaw na asemi a papa yi ka nyina metono so na medika de dwato amane se onfa nche so de asem cha na fa ahwenche na maame medika ka cho se wade ase konkonsa no ekowie owuo ekowie yare ekowie niam bone aware akoye no wutietie nkrofo na ese obi beda ho wa fa yire wagu na wade wade so wagu no ede na aja firi wiase ese hwe ba bia wugina na yemfa nto so hwe asem wa mihia bi ozo ufiri mi fie ho kwa koko bi wo ho mami de bia ba obeba kutia eno obi titimi koko me so ya na nkola no se wi aba na ebedi koko na bia makoti bia mata no de ye die no mami apema kutia santibi de ahomte adua koko wo nsuo no na me de so koko me de yadan di koko ye de obokuti asa na obi titimi koko na ahomete me so na mete ho e koko de mete kura kanta makura minya na ida na mkoti koko ma mi so le ni pe twama na me koko amete afoka na mesre afi de na de be ya na so de ko jime driver na me driver stand ne ba e bo no nu tu no nsia anu ayeko de no abehye ho hwedua ba ho ntefo akwo ne hokra ho na efo bibi fi so fa no body akra so na wutwa nso ntimi busa say wo de anu watwa ono kom na so je no dan ne hu nipa no abeta akew ti kro no ni ho se ma me no aba ne bo no onum ekobo no nsia no afa kro no akotete eti ye na driver ni do de pem driver no say ma me de wan hwe ya ye insurance wo de bo obi dua na atwe nsa na nya no do hwe am de kom na so je be bo dua wo ba na sole obebetiti kokoo no na emo wonim de amaame no waye hu bibi ntiko na konwu no no ba na mse de amenya ahwe minim sa asem bi asi na wodo a ebebe manim asem bi asi akrofo so na nkom na wo ho ebebe manim but ntwato so no enye ohu ese wagu wa fa wade maame ne je so kopende na apa ne cho papa oba me fie ho pa o but untimi fa samo nyere no untimi fa samo nto obi so da na wo obi kristoni wa utimi sade ne cross me kwa sori hwe hede ba asori je say yekuo bosum yekuo do obi apa no odwon eti say no so de asma to no so gu of awade na wa so say wo so gu awade dia ene ankoma pa but ayasa abroche for Ghana for this sade we hwe yie mu twasem to nipa so ese hwe ba bia wo gina oh saka say duabo asam keto a
papa no de waje to nso obo odua nsukuro so papa no anka yemi anu ne anu nsukuro de bo odua eti pa mu ka ne enkonkopo oba ne chew na mu nyina mo mra nsuo no so ne medane na obe me ide ne nsa ho ahohoro on de waje to nso so dua no abo fi so de asema to no so wo di wadi ne wo fire wati bi da ya mo nya sa mo fa se mo ntu ni pazo na wiase ahomete me ni patimi ya ni ayense se wo ye so ese wo na wo hye ho no eti me ba se ni pa nyina huru se nana papa ne ni kan emfa chopa ma no se de ababia ya mfa nche na ni pa nyina nso enyansa se yemfa se mo ntu obi so se si a wotu be ma ekwa ya wa anya bi anware na do free be me yati na akwa na akwada be me che adua na enya ya monye ya sa monye ya sa me ma huru so obi na no obi agora dwom obi de bible bodua bible so de bodua odi abo fi so de asma to no so o se ni mi ba hira to na awi ahye ni niemam but me de ese no de aduro no nyame na jeje wo bia obi no betu ajeje mo wiase mu ha na wo sofo no wo te wo no wo di matam no me say yo wo sa wo kra unum wi asio eti ese ane de wo sa sofo no ho wo de me say oh ma me nka me de one day me no be sia na sa wo te ho na sa wo nya dwuma nya bra me mpa dwuma ma enya me ho na ade kwaje France akopa wa dwuma sa wo ka sa wo ka na me no abeko no anya sika ena de ho no wo kokko a wo nya sika na me no nkoda minim de me twa kakaduro wo sa sofo no na me say nchakra boboba asio akakadura ba mu de akakadu ofa chopa no an ye be pawo ya bibia ma nka papa dua abo no minim ho bi eti won fa nche ne koda ne dua ma no na mo ya so ko ho information e bia no obi ada no kaka se asama me de to papa ne ma me ne so no minim ho bi e mi twa to no so papa ne me ya adwene ai ti se papa no me kasa wono obi a okwaso na waje a okwabo som so de ne hu ehu na me ma amansambu afu akwasi bu afu abamu na brekum nam one wabam na ya ono so akwasi na uchame do bon biasa akwasi asam no ne bram ho no konfo na komba no kuta ba akra wo hu ne akwasi meeting lewe ne konfo no mo ya konfo na komaba no kuta ba no wehim hu ya to de silewe ne chame na pau na pai lewe buafu na de kwasa se no wadie na de to akoba hu za me yo chame wa pai lewe ni so bi de na hebi ke chairman che Ewiase me edru bia ho papa anya hwea bone nya hwe the bia ye kachre ma no ne mema ne binum se asem si a kuku baby akoma ba one day to come there me kwase asem o na me de na me koma de opaso yere no an obeye utunu fu baby emfa so hu hwe se asem kakraka wi a wakofa to kunu ene na se ba so utum ko kache waseba na ukunu se ukunu ne na se ba ada enye no kure ama bema na timi ajai ne yire masabre maame no kure bi kura se be wodi dambo wodi adwendwen wodi don rich hwe famami yo to wait see anu e for the picture no to so na abanfo mo a mo hwe Pensan TV na mo hwe Kings TV na ba kono di chekra Samex TV no mo hwe mami aye kana se wona da ho friend ya unsia don rich dia na oye me kama me picture o to akofa video dia to so mama me ne kasa nya compare mama no tete no ene ne mprempren ne mienu kama mama no te wono mo hwe onie ene ne mprempren na brabo a hode te onie nya sesebe o so atena me de enya me de o so say 40 years 40 years u 20 Michel because on na wo me Michel because sansu sebe e bia me maame no enie o de man so de wa hwe picture ne da ho no sebe u ku twan tro de tu obi so ahwe edru ba bia nipa bi wo ma owu ate de jaman so ta kan u twan jantam ko na abo no ma no kwa na e fine
because ebia maame na otwa ntroto no so sabri kra maame no sabi ko hwe ne himpo ne nya dua haba awa sante be kwai ya ehwo na yen ye bebam me twema ba asema ho na mbusa ne de akwhye no na fi wono akwakonya asem do ye na de ti baabi na sabi de wonim ho hwe won na ekwakwafte ho fifiri me de me ka che maami sabi ansa na ho beto no Bible kraka wotisi epamu yede ano ne yede yede ano ne yede akoma ne yede gidie ne yede ano apaimu akonkwagye se maami ankasa bagye atu se ampa mehwe ade na ekoso mabrabom na emre bi ade bi a meyeye maami bi a metwa ntoto no so se woni ne kunu mi kunu akoda ana mi kunu na se no mi kunu na se ada na maami ne hwe mu anya no kure na mpo enam so ma maame na wade egu ya menim se no beto no because abre ye kasa no ya obi ehye obi nsuso sabi esi entwuwa ayi aboforo hye entwuwa abui ana se sonsoro hye entwuwa abui aboforo empada aboforo ehye entwuwa abui ana sonsoro hye entwuwa abui aboforo empada se maame na wono sabre bia wode ne tia dodom a sabre na wade agu a ye hwe ne ba bia ye nhunu eni wan kasa wukuru de ntro bi to no so ne ahwem ne usa nya no kre na afi because boni ku boni fo se wutu wunya obi abone ana se tabi ensema aka duabo bebrebe ko so no se wunnimu fa nka nya usei tine kura metu se bi se mo medua eduabo benya na chesemfom so bi ababa bi utosi no ba bi ntibi de maame no ne yade o ya na yade but ono akasa wutie wote ase wo kasa bebrebe hu se ono akasa onu no nya ne yade ne wo pa akiri kwan won de ase na ware bi aguo ni nsem bi ekoko so sabre so won hia won kwa na se wo pe into won ji niam bi ntum na afa yen hwe kwampa betimi afa so na no ho ato no na hia sisi yi na se bi na no chap na wo ye ne de minji ni se e de asomdwe baba be ma na ti a wo kasa wotumi se be ma no se bi ne yere yade ne ha no but ya won so se no so akomam okay o twantro bi ato no so amba bi aba bi afes no odidi kokora se ontimi nko obi o because draw e beka se be wodi wase e de ngu ase ni akwesi me dase eja manso ogoro be manie na nanie ye jimi sway me juse ebru ye edikan ye man mu bi num ayemfumso tio ye man mu bi num yemfumso se ukunu ene be ma bi koda mane haw empire na so boma no so ko fa ale bi amro no o imane kura so wo ye bi ama okofo obe mane haw ene so tie farmers day no the best undu yae the best farmer nu yae uti do kan asese ni dum yemienu awoma di bema na kukodo wale mienu eti fanise bema na kofo ba kra na ka enya de bone eti se maame asembusau bema ni kofa ma okofo ba ka ho no ane ka wuja na ka wotena ase a abra ka onyale ne ka de na ka pese so ti ase ka open se kofa ba okra ka ho a ka yete se ka ho ba to se ka oyale se be bua eye ne mum ade ba ko ya na ya ne se ya na mu twan protu ni paso ya na ya hweduabo meni nyi ho papa ya ka so ya ade wa ja so ko oboduane o so bodrinko wa yimi bodrinko kri se obodua onya push so bodua emuhia areto onyame nsem ti se maami ko wu a udi mpamu wiase oba ye da maami ni kwakan konkonsa okoye den ene maami ni we betu na bondua pu no ande na me yefrim abondua kun asem na sese na ya obie ni wonu mu a obi di asem to so ase bibi enye ya so aya upokosro ba hwe bibi obi timi di asem so mane
woyi wodu ba bi enye ye uka so da manyame nyame do ye hwan enu ti ni pako so di boni but obo dua ne nyawa awade afa wuji tumi se dua bona boy e papa afa nya wuhia afa no wuja sade we ye mfumso etiye na me yese enipa mu twa ntoato obi so ade wuhuru ye na wo ka sise ba ye papa no ebi o ka ye no ese akire onu no hu so yare no wona se na apija yi onfinya nkase na yi abai ise kwa toma na de bofet no ise odi gu ase na yabehwe oswati but ade udi kan ye no wa nwena nkwa akire eti enkotwa ntronto obi so ise papa yi ogo ye wie a usafe enya wie no amafo ina behu but eye ne yase ko wuzi so a edi so mpa oba musa no obi ekromo amafo ina bobo din se wo ananam so ma me na wuo udi mpa eti dua bono eduru ba bia me dua boye eduru ba bia e na areho so bia ye mfum so wanya akoma na so ye bibi mamu ano ade e eboa ye echa me se do bia abosonsom ye yen abibi mamu abosonsom ye we on sweet level onya o de ma fresh but ye kasi ye wuni akwa tembu ne nyago bobu atem ne akwa heaven when you go nyame sabe ko gu ne ma sebi ke ba ke kunu eti we de ayina pena saka we eye etiefo ma mutie ma mo hwe mutie ni e wona me de ma wo wutie me hwe u twan tratu bi so u di obi awu ade enye ne kure o ka e ma ne nyode enyoje wo yam ye gide defa adwuma mu wo ya seno e ma ne nyode tienie na ebedru ba bibia ne nipa na nya abotre no akobo odua okoyo ade bia enye ebedru ba bi no wofu ebehye onase betata se ma me na sa tata ye etimesraw wa wutie obi a wo hwe no te metumi sama wo no yentwan tontu ni paso me de masama mekan titi so sana wo ye dia jai o je wo ya ye bi to ne to ne so e mo ne dua ewu ya wo fu behye ni abodua utimi didi eja manso ogoro we noted nemo me call so for pen na the house of fire and anointing ministry we make us go Sunday ali ogoro bon pan ko se pa ya le bia ogoro come what you say ogoro we so fans ogoro so abodia o ga so bon pan we onyam ko bon pan ya ko point ko na bia be nyaw me come what you say mamem na so for Elijah prophet Elijah Opoku so for penna with the house of fire and anointing ministry international or how you know last stop asem no the bram ho no nkoso Ewiase ankasa on enipa de wugu eno ana utwa de enipa beguo no eno ana obetwa ese bible ka asem bi o se boni bekuma bonefo na de otu amana no sa amana na emu no obeto an se eto de bia na otiti nsem bi se ya na ya ahomete semu asechire ne se si obi twa ntro to so a wona wo mantemu honom ne wona wo ba bia wotie no obi gidi se ya wono akoyesa ebi so kura bekom deep no na nye wo a but wonam fofo ubon se wunua no mu obi ebusa ni ebusa se nti nipa asemesi no akoyesei enso yebekom no na nye wo a yenhwe asem ya maame di ato no ankasa ni kunu so ni emusa se ekoba ne se kura na wo awukunu asem bi sei wutimi de to ne so eto da bia na ekosi ya na ekwa aware mu nso aware mu nsem do so enti so obi ware a ne twa sese nipa no onya abotre wo niema bebre mu se awarefo asem bi si mu ntemu a enkoso anka de meka ne se nya abotre ne ensiesie anase se mpo se ntimi nsiesie mpo empanimfo de afutuo bi ba mu mpa ne age atum because senkebra asem we baaye ene bi amenka se kromu ofo mpanimfo bi kromu frɛ maami ene bi o ma na afutuo bi ene wagi tu mu kra na nko otwe san ya kanya ne se nkesa asem we ya bai
so papa no nso make say wagu nanim ase poto better na unya problem no dia ben Nhyira say Nhyira nananom ne asofo no ma e wo ha no yemoa so nkoso what dia meka nyina ne say maame no de oye na ntwa yi but papa no mfa nche no because te said de nana kan no so what dia asem cha na on fa hwe nche yo on fa nche no na de wo se ye de to bia na yemfa nto yen sere wurade maami na ne ho ndimi nto no de meka no Prophet Elijah Opoku wa ho brase kasa kranti menim se papa yi odi ache nemom me da me ho aba miti tiawa eno achi na nansam no me si eje tuato papa COVID-19 came with lots of restrictions, and the most notable amongst them is movement. Today, we at Love and Nhyira FM have decided to do away with all that by bringing to you the Love and Nhyira FM Trade and Tourism Fair. Ahanum and the Numekua, Omnuma Sweni, Ebro, Ewufie. Ene, your Prestodia Ghana Limited. You come, you kuhunia moye. You didn't question Debra. Timachi, Nyanko. Morning, I call about Prestodia Ghana Limited. Your friend Valentina. Patch up, then I'm in your bone. Yeah, but did Debra. My idea, I take the Muyina. It's Munyama Fapa. Chatting of work. Please have a seat. Let me take you through. Your structural balustrade, our Prestodia Ghana Limited. We will be to my staircase area, avoid areas, no landing areas. The design also, any design, any subiano, you bet to me, I am out. The sounds of frameless shower cubicle, where you're sliding, our bathroom, any hinge doors also, our honum, said your honum with Biano, you bet to me, so I am out. A very flexible, opening, a more any den, to buy Prestodia Ghana Limited. Your nyama when you never wa hasi. Your sound so powder coated burglar proof for your entrances. Ewo fie or shops or hall baby. A very flexible. Ewo 2 locks. What to me look very safe. You know, your friend a dynasty phone na some member Prestodia Ghana Limited. No more many be baby. Ewo dine home. Ewo hasi. We also have windows, all types of windows. These are the aluminium products. We have this one called the KS50 window sliding. We have the casement type, the normal aluminium, and then the projected. And then we have the UPVC. We need a plastic type, you know, projected. So the open BI, be projected, no, amount. And now we need a sliding, no, double glazing, glasses too, and a shemo. So design be a pair was to be a bit to me, I am whether straight lines or curved one, be a bit to me, I was swam. It's also a triacle, aluminium profile, back on so no, and only when you sliding, it's also UPVC, no, the sliding one single glaze. It's anything about window piano or so about Prestodia Ghana Limited. Na yema ebia so net shame for mosquitoes entimemba odem ti said you hunu sa pepepe na ye ewa hanum say uba Prestodia so ye stainless steel balustrade ewa ha say you have the glass type and you have the infill type. Glass ni were different types where decorated film aye de aye. Hey, mo boduma. Matepa da so. Pacha Mr. Welcome. Tia my auntie welcome. Matepa so.
Pristodia inside Numan Binono. Single door, near his way. Double. Wow. The hooch. You is a hotel project. And I did you when they say a Pristodia Ghana Limited. I'm a clientele no. It's a hotel, private home. You be another day. Pristodia, a bit me the amount. I was there for wow. The hooch. You is a hotel project. And I did you when they say a Pristodia Ghana Limited. I'm a clientele no. It's a hotel, private home. You be another day. Pristodia, a bit me the amount. I was there for small fear. Stainless steel gate. Pristodia Cinema. No first one also. A Pristodia Ghana Limited. Almost a Numa. It was a city here. So feel it. Pristodia Ghana Limited. From the new Mudim Como. The way in Abbey or there. What dono hanyum na eto Pristodia sala nyuma no from na we dey keto akra ombo bo adwuma na ma wa wani age. It's the Love FM Trade and Tourism Fair. This afternoon, we are going to take you into Makion Restaurant. When it comes to good food, for so many years, Makion stands tall. Just recently, they won the award for the best restaurant for the GTA 2019. So, Eduane Ankasa Dede our Makion Restaurant. So let's go inside and show you what Makion offers for Kumasi. Hello. Hey, Anita. Hi, long Mommy. Time. It's been too long. Too. Oh, me dance. Also, sir. Hey, ready surprise. Surprise. Hey, welcome. Oh, thank you Nice so to meet much. When it comes to, the menu is right here. I think so recently, met someone the for Is it the chicken? The chicken golden brew. Yes, Makion maize brew. Yes. Assorted fried rice. So many fried rice. Different types of fried rice. Wow, wow. So this is the Chinese menu. Oh, you do we pizza have pizza, too? yeah. Wow. We have nice pizza. You can and see spring the royal pizza. So the Makion special pizza, what's yes. it? Makion pizza is assorted meats. Good. A Makion there. When you be spaghetti sandwich, we have club sandwich. We have corned beef sandwich. We have burger. We have cheese burger. Wow. So many burgers. Wow. Mommy, I think over the COVID period, I send a more delivery. What does your delivery? Yeah, that's so. Makion there 24 hours. I to say police station. Yeah. Police station Yantum. Yantum, so breakfast. I know breakfast. Yeah, we have breakfast. The seven lunch. Yes. Koya, not dinner, soba. Into Makion there 24 hours. Mommy, Obia say Makion and Quine Society. And I know say why you Quine wait for years. Makion soup, the quality is always the same. And it's all changed. So it's all your own Quine. And I think Quine will maintain standard no all these years. It's still the favorite of so many people. Ministers, Budidi Waha. Budidi say presidents can get more protocol. Obi ope fufu, obi ope duane anka say dipia, it's all Makion. Because quality in the end society. It's all change secret, no mommy. Me dance. Secret bien. So you di can say yourself quality food. Eh no cray. Makion ye sika ko marketer ye usuru.
ade bi a yeto bia sese kra no ye wisu organic product vegetables no se tech University omutemi a eye no crepa ho ne to tomatoes fresh tomatoes green pepper ni sa vegetables ayi ni na ye wisu organic. Mbacho Makion number 0244 417 446. Yadamasi. Evadi Shra ubia. Wa titi dua na enya wa mu asa abrewa kanisa na mamemna open kase Mr. Ben fidie na me wai apom ti sen nyame ada roma said the omini mu doidi e do tekwa enyo no be de papa shiranka nyame na akodi asori pacho me ko roman pacha koni yi oh mejai kakra said your voice net no yan hu so okwa ya ache na udin de say pacho e frame ya winsia pacho ya ofri hin pacho fra sante be kwai ti ubo udin ya winsia obi anime na uni ahotedin bia wo say ahotedin bia ya winsia na no kise obi anime okay na mana for bransia pacho na mami unim no be pacho minim ni pa sesen emre bi na me wale no mene na tie ye bibia ti mene ne nkon mene nya hwe afre da ko me kofu mu baya watesa ne no makọ abre mamara wabona ko homa enti me ye na me ka che o se ana me ba ye fia eni fie enti wokọ no na maame bi wo ho na maame no waka ba bi no se fia enya bi da so ku ni ho no sa wo no ma na de ko maame ne ham wa na maame no aja wanti ase maame ne ham wa se fia me mfa nko na sam de bi nsi da so kurukuru wa sam kwa yense san no ma no emfa nko la ja wo de sign na de ko tere chen ye no na mko bo na mane ye na msa che de ma bo na mane dia se me follow ko hu se okodu na se wankodu na me ko na ja me de me ko hwe me ko no na mso na eno an me da se ti me so me ko tun ni o me nyina ni se wonya bedu ti de mo pe no anya bawi ti me da mase ama ono ka yense enye onu no ma me ne se on san no ma no mla kifo kintimesre ya unsia so o munye de se o ma me bu na wale ye to ka san ka yense efro on so me ntu wo be sa babak enye yi me man san na je se ka pe bi shemu a wo da be ka me ti man san no wo san no makwa ensa fa ma biu eti ye menene wo ha anti dako mu wase woni ayiku sister bi wo hono no fa yire ono anu fa yire no fa yire so ye mase no se me mpane no fa yire no asemu ya me ya masa me ka sister kwa da wo ya wo na wo mu enti magimi kura e me na me kwakofa mase enna koda eti o ma me so frɛ me because me say yo I don't frame na me ko ye ko shiai ne buso nya kwato e kwatena ase no busa me chechense mu kire wo mu no ka chom say me srew e kwa afi afa so no nya kwa apa say me di no of fire na me say no makakra da bi me friend tuma na me say wo fire de me di ne sai na me kwa na ho nya makono because mase no e di e bi am kofa ayi me fa wasa kofa mase asa temu kwa minti bida ana ja woni sister no kokon ye aye nsmp ye mamumu ene twen na ofa ye duru so no kure ne nyame anim abedwafo ate wo monte ho bebre atiefo adofo ene mo nso na edi dwuma no itu ofa we mema nipa be se num nsia bi akwanya na mo nso so asem no na bram ho no ekunu e de abufu abọ yiri dua se dua no enya no ama sesei e ho penten kwa ne nyina yet no 03220 83581 582 583 584 urema
na wonso so yetumi agi wadwenkyere wafutua ode ma atiefuo nyina na watumi di afa dwumadie no eso. Hello Bema. Menu ya odin baabi adefi. Ojamni. Ojamni ndio. Mami na wase na mina apanfuni na se. Me amadi na yebiso ya no atia na mami. Ewiase mu ntwato so yawo. Ntwato so ya pa na ma sofo yire fi no ho kra so kra Bible no wa bodia. Mira me na me seseka. You bet me a semra bi se abrofu di abo e simple abroni bo di awuti manio ono kra na peso utwa trotun so di abo ndi esi famra no kra na mra Ghana na isa ntwato so ni flo we ya wakwa ya be ana sa akoda ne ama na abefa no di ubi tinsa no sa akotwa to bi so you be twa to bi so na wu ntimi de me prefer abrofu di abo ne pa nyamenka mo anka so. Hello Opening pastor Mamajo. Ejo so me de she. Wabawoma, your family junior Bawomia. Yankwa Bawomia. Na na ojambo ama mechapa dobi a first time. Na mesere utie nsenya nsemo asi kwa na se menua no menua ba no eno a metie program no ene nezuma sa ti wesa no si kan nsem na ene ebu abo no enti we de mesere a chokra bia e wo ha won fama na fe ni kunu no ofa nche no se na be ya be bo ama sani ya mo amusa me de me hu picture de but me vesa na musika na de ya musi e ka picture kire Ewiase nyina no mu ni se ene ma ha adwene mesere pa se be ma ne fanche obane mpacho na bibia etunta mirasi me so me da se. Hello Sofu condemn. Hello engo so ahini me miti o opening kase mo mo ni aduma me joso o fire ni offense wadiga yo me so kakra me kan se minu aba no ipia benya wo no de ne se wasema wudi ye no no wani asempa ni yekunyina no minu aba no e chopa no wose di tuni kunu no eni no je bibia man kanya de awone na wo ba no so fi wo mu fia wo hwe yi no wo ba no na no ye wo pasem wo ba bia so pasem no ahwe yi asem buka wo so eti bema ye mo dibmo mu na mo we so mbede ni bia na bia. Okay, hello hello acho din baabi ade fiminia me ba cho me na ni din de blata no ntafo nyina bla yankwe nyumne de me dodro Greg Johnson de de ani de mo ma menti abla mo akon wo yem pabo papa wo manim hana the one so tie me a the one me tete ma na ini de bla yinu anu mu omo kasa too much and they say metna former be me yeah edinio edrube ya fa mo samono ana radio in some mo kan fanya foot amfa mo because yamen kamo onka onsoso. Hello kafra hello Eba jodi ni baby ade fiminia ba ke friend hawa no African ya so number 3 hawa yanko yo ya da wase hello good evening sir Bajo Thomas ni me kaze free amraga ova yanko Bajo adia me di won ya pa na se oba no still wa pim na kuma on person obaba form na waje atum se wa yam form so etrena womra form na won fa be ma na cheo abema na mfa akuma pa na mo nkoda ne dia na da se ofrefo a utwato. Hello Bajo din baby ade fiminia bini kwaku watim ke se samfo dia kwaku yanko bini aba no de ya me na ye ni safa no na wala ye se na mde me futu ni se onya konkonsa ni die na wale entini koso mafutu amwo no samfo dia. Okay adofo hanam de freduma part 1 no AC nemom abrantie bi temententen so na no kure ni nyame anim ono nso odensam nam papa ono nso no ogina brane
ka bema nko bema pa tetewa na nkede no beko posi yenye ni interview ene na bibia be sanka wiem kakra na obehwe se de ono nso ne swate afon aya aye nsempi na ya da bia de ka se nsem na befia sa me entie ne tra sa o ento wada obi kura nim se ebosirem ka ye betie na akosem na mom ena asie piesie ye de bema aye pakum capsules mesraw emema no obi edi hu adanse pakum de eye aseda ene ye nyina ye de ma pakum ni nyina ne se odi akagiramu ebasa wo yire otu chema se eyire ba ya yire amakuna yekuna ejina mpaso agudie no pakum ene edi nyina akagiramu etinya bi nonom na etimemu aw ebasa ba ma besiesie wankasa obema na fe prostate nyina no to nkwanta etimia pakum wasi dani ende de ma mesraw upenido so poatua no afre 0248 885 050 0248 885 050 na watumi enya pakum penimfo na woni wo mo abo enkomo minia mamu akwaba apom ti sei yakakra sa na mitima enenenra de eneye fan say ne me bedru ha de say no mamu yakakra ye nyanye postmortem enya ba me no futua de ma akra chichiro on really on se gidie ne Ewiase mu ha sa pepe na udin de say e frame bibinti e frame kwame bibi ane ka chem so de ate no answer me de ate na bibinti e frame kwame de mo frame kwame wa mama kai MPB okoda hotel on se hotel bu ejudi ni ajo number wajina odi wasi okay se mamum de be do wasi diam de ma na nya nam de ma nti bibinti wo de kwame okay na ufrehin me krom ankasa pa de se kwatan district okay bebe bia artist and the ate bebe amete de metinkru be se miensa so because me ye adwuma e wo baby ye besre empanimfo a samre ye ne mu dikaso bo mu dwumadie so benwa ya sam nanim ya ye ne nsam so se bridge no ne ye dia fa nanim we ni pakese pa na nakosam no tie na nso fa hye nkwanta nso opani waware mawale wo ma sen miensa na yemisa ye de ye we fie de ntino abedi antoa onantese menantese ne se beye se barely 3 months ni me ba weekends we fie weekends na ya normally either say me spending with sunya na se breakum me yire no breakum na me ankasa nso permanently beti sunya na me ye adwuma nso outside sunya enti me ba weekends e we breakum e wo me yire ho enti me call dawn in the morning e wo adwuma ba bia me ye adwuma no e wo half area ho enti anopa me hwe TV kakra e bo be se sisters nam se me kodwale ti ebra me wura adware no na me hu se me nan atatai me nan se atatai ti na me se bia weekends na kwantu a me tu ya ni na out no enti na e bia ma me nan se atatai sa enti man fanya asem ti edimo be se 2 weeks na me re so ewo ye enti me re wo ye no na me se na me gi 2 weeks bia ba fie abehwe me re no kakra enti me ba fie e wo brekum enti me ba ya se bi oba na wo fofra ye wo fufu anopa bia nwumra me didi na me se bia enu enti na ma me ye kese enti one morning bi me da sorry me wuro me ho na me wife catch am say masa hwe wo fru ne wonan afi me nkonkofhe me nan ni mafra ni nyina aso ho te say you me na si atata mafra hye in fact afi de na imhu de ebeka ti hona my wife so awo fufurenti na okobo ne mama ne because me parents was at in district o ntina immediate family wo ho ya my wife side ti okobo ne mama ne no mo yes okay said ya de na sia ya no de e could be say bia e sunsumu ya de nti sa ne te de a yempe ba bi mfa nti me di mo hwi mu first one e ko konfo bi ho e wo western north ti ebra mi koduru hono asema papa na kan ne se ya bomidua na oba bi na bomidua se oba na se a friend se osre miska bi
mamfa ni nyina ma no enti oba na abomedua obani so podium answer mate mebisa wo se oka oba kro bisa oska wa ma no ye nu nti wa bodua nya abotre na mo mikodin komokuma bi ewo Naturalin Company Limited yedi enkomo miti dupe ini aba me mo akwa Mejusu minya bema. Na apom te se. Nyame adom bibia. Yedi apom den ho nkomo. Naturalin Company Limited. Enwumre dia na mo matiefo. Yo medase apomuden enchia ene enwumre efri Naturalin Company Limited. Ye de ma yetiefo nyina ye dwene mo ho. Ye pese wapomuden no SCP esita ejina so ekonkan ye ede emaw. Wunya apomuden enkwatensen a ahoɔden ewom eno na Naturalin for ye sre ede ma yetiefo ene yadofo nti ye nro miensa sabre ye de aba edwaman so Proslav capsules, Truman capsules said ye mema never leave in vain. Never. Marcus. Never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo won't say via. Call Nhyira for no. On Facebook. Nhyira 104.5 FM. Twitter at Nhyira 104.5 FM. Instagram at Nhyira 104.5 FM. Empani se upe abrabo mu nsem Ewiase Nsem atia ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media chiri uja Marcus never leave in vain. Never. Marcus never leave in vain. Yeah, man. Well, for some months now, businesses in Kumasi have suffered because of the COVID-19. Even customers going out to get your stuff has been a little restricted. But we at Multimedia want to bring businesses closer to you. That's why we're having this trade and tourism fair virtually. We are taking you to all the businesses that will be beneficial. Today, I introduce you to one of my favorite places in Kumasi, Book Care. Come with me. Hello, Fabia. Welcome, Anita. Welcome. It's been such a long time. Long time. How's everyone? Oh, Book Care. I'm so excited you are here. I am. You know how much I love coming here? I know. Because my kids, we love you. So nice to see you again. You too, my dear. So this is Fabia. She's the CEO of Book Care. So Fabia, you're welcome to Multimedia Virtual Fair. Yeah. So tell us about Book Care. What do you do? And then take us around a bit. Okay, as you know, Book Care, we are into books and educational materials. Everything that has to do with books, toys, learning materials, anything, textbooks. I mean, I have to walk you through because I can't say everything. Let's go because there's so much to see. Yes, so much here. Here we have some toys, we have some stationaries here. These are our party stuff. This is lovely. Yes. We have bookcases. Bookcases. This is what? Spider-Man. It's a Spider-Man. Spider-Man. Yes. So let's move. These are all birthday stuff. These are things you can give out as birthday presents. I think I remember I got this for your my daughter. Yes. Yeah. It was her building blocks. You see the variety of building blocks we have. This type. We have this is Star Patrol. These are all building blocks we have in all the sizes. And please don't move. Stand just right here. I mean, this is going to be amazing. I mean, yes. If you're looking for gift items, Christmas is coming. The beauty play set. The beauty play set. The little chef set. Oh my goodness. And you look at our mini bouncy castle too. Oh wow. Does it inflate? Oh yes, it does. I mean, 2 or 3 kids can be in. Oh wow. Yes. This is where we have all our textbooks from preschool to JSS. We have comprehension, we have grammar and composition, maths, English, science, and we have them in different varieties. We even have the Ministry of Education approved textbooks. We have them available, both local and foreign ones. So we are telling the school heads to pass by. We have very good discounts for them. So you have for the GES, yes, for the international UK schools. curriculum. Yes, we have them. We have Perinkle, we have the Essential Cambridge, we have them. The NACA approved. Book Care has them. It's been approved by NACA. So school heads should come around. We have for all the subjects. They're given discount. Oh, we give them very good discount. They know. Well, so it's been a lovely trip.
into book hair today. At least we always say it on radio, or you must have heard it somewhere. But now you've seen what is actually inside book hair. You need to pass through. There's so much for kids, all ages. For adults, you can get something memorable to read. I mean, you know Sidney Sheldon, they're here. Daniel Steele, all the books are here. Educational textbooks, so school heads, proprietors, and anybody that has to buy textbooks, periwinkle, GES, international curriculum for the next academic year, please come through Book Care. Where can we find Book Care, Fabia? Book Care is located in the Clark House building at Denyame. And then you can get us on this number to 0244 786 334. This is calling me. I'm going home with this. Thank you, Fabia. Apom ti say yakakra sa na mitima enene nra de eneye fane say ne me bedru ha de say no mamu yakakra ye nyanye postmortem enya ba me no futu e de ma akra chichiwre on really on se gidie ne Ewiase mu wa ha sa pepe na udin de say e frame bibinti e frame kwame bibi ane ka chem so de ate no answer me di ate na bibinti ya from kwame de mo frame kwame wa mama kai MPB okoda hotel on say hotel bu ejudi ni ajo number wajina odi wa so case ma mum de be do on se diam de ma na yen nam de ma nti bibinti wo de kwame okay na ufrehin me krom ankasa pa de se Kwatan district okay bebe bi artist and the odi ate baby amete de metin krube se miensa so because me adwuma e wo baby ye besre empanimfo a samre ye ne mu dikaso bo mu dwumadie so benwa ya sam nanim ya ye ne nsam so se bridge no ne ye dia fa nanim we ni pakese pa na nakosam no tie na nso fa hye nkwanta so opani waware mawale me woma wo ma sen miensa na yemisa ye de ye we fie de ntino abedi antoa onantese menantese ne se beye se barely 3 months ni me ba weekend se we fie weekends na ya normally ada se me spend no sunya na se brekum me yire no brekum na me ankasa nso permanently beti sunyan na me ye adwuma nso outside sunyan enti me ba weekends e we brekum e wo me yire ho enti me call dawn in the morning e wo adwuma ba bia me ye adwuma no e wo afo area ho enti anopa me hwe TV kakra e bo be se sisters nam se me kodwale ti ebra me wura adware no na me hu se me nan atatai me nan se atatai ti nam nim se bia weekends na kwantu a me tu ya ni na out no enti na e bia ma me nan se atatai sa enti man fanya asem ti edimo be se 2 weeks na me reso ewo ye enti me rewo ye no na me se na me gi 2 weeks bia ba fie abehwe me no kakra enti me ba fie ewo brekum enti me ba ya se bi oba na wo fofra ye wo fufu anopa bia nwumra me didi nam se bia enu enti na ma me ye kese enti one morning bi me sie pa na nakosam no tie na nso fa hye nkwanta nso opani waware mawale me woma wo ma sen miensa na yemisa ye de ye we fie de ntino abedi antoa onantese menantese ne se beye se barely 3 months ni me ba weekend se we fie weekends na ya normally ada se me spend no sunya na se brekum me yire no brekum na me ankasa nso permanently beti sunyan na me ye adwuma nso outside sunyan enti me ba weekends e wo brekum e wo me yire ho enti me call dawn in the morning e wo adwuma ba bia me ye adwuma no e wo afo area ho enti anopa me hwe TV kakra e bo be se sisters nam se me kodwale ti ebra me wura adware no na me hu se me nan atatai me nan se atatai ti nam nim se bia weekends na kwantu a me tu ya ni na out no enti na e bia ma me nan se atatai sa enti man fanya asem ti edimo be se 2 weeks na me reso ewo ye
nti meyere wo ye no na me say na meji 2 weeks bia ba fie abehwe meyere no kakra nti me ba fie e wo brekum nti me ba ya se bi oba na wo fofra ye wo fufu anopa bia nwumra me didi na me say bia enu nti na ma me ye kese nti one morning bi me da sorry me wuro me ho na me wife catch him say masa hwe wo fru ne wonan afi me nkonkofhe me nan ne mafra ni nyina aso ho te say you know me na si atata mafra hye in fact afi de na imhu de ebeka ti hona my wife so awo fufurenti na okobo ne mama ne because me parents was certain district wo ntina immediate family wo ho ya me pepe na udin de say e frame bibinti e frame kwame bibi ani e ka chem so de ate no answer me de ate na bibinti e frame kwame de mo frame kwame wa mama kai MPB okoda hotel on say hotel bu e judi ni ajo number wajina odi was okay se ma mum de be do on se diam de ma na yen nam diam nti bibinti wo de kwame okay na ufrehin mi krom ankasa pa de ese kwatan district okay bebe bia artist and the odi ate bia meti de metinkru be se miensa so because me ye adwuma e wo baby ye besre empanimfo a samre ye ne mu dikaso bo modwumadi so benwa ya sam nanim ya ye ne nsam so se bridge no ne de afa nanim we ni pakese pa na nakosam no tie na nso fa hye nkwanta nso opani waware mawale wo ma sei miensa na yemisa ye de ye we fie de ntino abedi antoa onante se menante se ne se beye se barely 3 months ni me ba weekends we fie weekends na ya normally ada se me spending with sunya na se brekum me yire no brekum na me ankasa nso permanently beti sunya na me ye adwuma nso outside sunya enti me ba weekends e wo brekum e wo me yire ho enti me call dawn in the morning e wo adwuma ba bia me ye adwuma no e wo half area ho enti anopa me hwe TV kakra e bo be se sisters nam se me kodwale ti ebra me wura adware na me hu se me nan atata me nan se atata ti nam nim se bia weekends na kwantu a me tu ya ni na out no enti na e bia ma me nan se atata sa enti man fanya sem ti edimo be se 2 weeks na me reso ewo ye enti me rewo ye no na me se na me gi 2 weeks bia ba fie abehwe me yere no kakra enti me ba fie e wo brekum enti me ba ya se bi oba na wo fofra ye wo fufu anopa bia nwumra me didi nam se bia enti na ma me ye kese enti one morning bi me da sorry me wuro me ho na me wife catch him say masa hwe wo fru ne wonan afi me nkonkofhe me nan ne mafra ni nyina so ho te say you know me na si atata mafra hye in fact afi de na imhu de ebeka ti hona my wife so awo fufurenti na okobo ne mama ne because me parents was certain district wo ntina immediate family wo ya my wife side ti okobo ne mama ne no mo yes okay said ya de na sia ya no de e kubi se bia e sunsumu ya de nti sa na te de ya yempe ba bi mfa nti me di mo hwe mu first one e ko konfo bi ho e wo western north ti ebra me koduru ho na asema papa na kan ne se ya bomidua na oba bi na bomidua se oba na se friends e osre miska bi ma mfani nyina ma no enti oba na bomidua obani so podium answer mate me bisaw se oka oba akro bi se oska wa ma no ye nu nti wa bodua nya abotre na mo mi kodin komokuma bi ewo Naturalin Company Limited yidi enkomo miti dupe ini aba me no akwaba meji so mini aba ma na apom te se nyame adom bibia yidi apom de ho nkomo Naturalin Company. So we are still touring, and it's all about the trade and tourism fair that we are bringing you for 2020. The year has been very challenging, so sometimes it's very difficult to
find your favorite, products. And so we are bringing all the shops to your doorstep, and that is happening right here in Kumasi and across the world. Today, I happen to find myself at Robert & Sons Optical, which is an amazing place. There is one thing that Ghanaians normally do, which is very wrong. We walk out there and we pick, anything anyhow, and we wear in the name of shades. Today, we are going to be educated, and I'm sure by close of the day, you will not just walk to the market and find anything under the sun, but you will get examined, and then you pick, or you'll be giving what really suits your eye. Robert & Sons, I have doctors to talk to, and so you want to join me, talk to them, and educate yourself. Why don't you just follow me? Many people take their eye health for granted, which is a very risky thing to do, because your eye provides most of the information that we use for daily life. Hello, my name is Dr. Augustine Derry. I work with Robert & Sons Kumasi branch. Welcome to my consulting room. At Robert & Sons, we offer eye care that is world-class, that is standard, and that you would never regret patronizing. I see many different kinds of patients day in, day out. I see the old people, I see young people, I see babies, lovely babies, and I see the working class people as well. At Robert & Sons, we stand for excellence. We stand for the best, and we do not settle for average. Robert & Sons Optical Services was established in 1990, 30 years ago, and we have a mission to provide our customers and the general public with high quality optical products and services. We have magnifying glasses, which comes in lighted magnifier and then the non-lighted ones as well. We have cords that comes in various types with various colors as well. We also have lens cleaners, multi-clean lens cleaners. You could use it for other purposes. We also have frames for the elite, people who would want classic frames. Cartier, one of the best frames you could get around the world. We are at 100 Runabout. We are very close to the forestry, in fact opposite the forestry office at 100 Runabout. Contact Robert & Sons Kumasi on 024 008 4437. Apom ti say? Yakakra. Yakakra. Sa na mitima. Enenenra de eneye. Fane say ne me bedru ha de say no mamu yakakra. Ye nyanye post mortem enya ba me no. Futu de ma akra chichiro on. Really. On se gidie ne Ewiase mu ha. Sa pepe. Na udin de say? E frame. Bibinti e frame Kwame. Bibi ane ka chem so de ate. No answer me de ate. Na bibinti e fro Kwame. Ode mo frame Kwame. Wa mama kai MPB okoda hotel. On say hotel bu eji udi ni ajo number. Wajina odi was okay so mamum de be do on say diam de ma no yen nam de ma nti bibinti wo de Kwame. Okay. Na ufre me krom ankasa pa de se Kwatan district. Okay. Bebe bia artist and the odi ate. Baby I met the meti. Ada abenkese ne bebom no nko a na obekọ akọkọ asema kire Awurade. Utie Nhyira 104.5 FM. Dwumadi a wasuguso a utie. Ewiase mu nsem. Dwumadi bo akọ afridwada besi defiada. Ifiada du se ya enkoso hene krobi so man hene na amando
kokobra ochikrum assemblyman menem digmedi hu chiame abranti otmanim tetesu enu kure ni nyame e hya ase oye kese bofiri mu no nim se kese kan na woye ekowie se ne nase momu tata nafu edoa nanim nyina etwe ohwe nanim dua na nkasa nkwa na hu wontire ho baye postmortem okan ya kowie se otu anamu edikan yesu obi sire ni sika hwan na sire ni sika waka bibisa obani mamza mu akwaba mejo so enti obi sire usika na okoye ohyeblem ye ka kirewo eno no akide na to asomitiwo enti man cancer no me can say yes indeed proud to that maybe who saw signs and symptoms of that I am my ex-girlfriend be who sunyan ti one after be from catch am say ohiska or beba me ho abegiska I'm so me this time me niska because me yami dan be ho do anti me niska no catch am so beba beto no ye jovia nti ampampa obai no kremu me de me ho kan no me man 50 Ghana nti me man 50 Ghana so there be obegi 100 Ghana I'm so me di kan catch answer na obeba no me catch say me ni 100 Ghana nti ogi 50 no koy me de man fa nya asem nti man no cancer no na me refer me catch say obi say na me Francis kasema ba me no ye ntem na in the course of a no kran lady no catch say me fi say man bin a obechem say wa bin sin me nti man no catch say dua ba am say okay nti o yesen kayem nye som apinye apaye binum ne amamre bi e hono ahonso na kwan was kai de kwani so nti me sign back e wo brekum e di amane e bebo e friend say my wife and me in-laws no nti ebra me di amane e bo no so dua bode se wo ko babi na se ya bo dua brekum ye wo bro no bi so bebe fra hono senase o de wo nipa bibre wo hono mutimi dani dua no nti se sa na tie dia and it is unnecessary be say go back to sa kasi area hono because of lot of inconveniences nti me enko senase hono nti ye ko yesen ko hu man bi onso ye kodru hono ma asem kro no na ono so kan ese ya bomidua nti ono cry for so me say bia madwuma mu nam se wadwuma mu me nya boni bia say bia me menkai nti ono so ka chem say dua bosa nti na ese amamre wo ho ese me ye nti ono so kire me no ma bibri no ne ade e ma sa ta dan meto sa nkokọ no ne ade ma e ko ye se e kwa kodan dua no indeed o ma me no ma bi se me famre fi na me medwale na bra me dwale aduru no 3 days no afi na a friend say you nyina atwetwe ma nya me normal body bet afi na ade bia be hyeme a me fi mo ha ntimi nyina upright me jere me ntimi nyina yi nti afi na na koye problem say me nine so at time afuru ado ni nyina ende atwetwe ti ma ya afi na enko na me father yes sanity dia ba bia duro no me mfanko hospital na boss ni nti asese my confused be say me wi na ade na beda na miensa nti me call hospital me wi ameka one e ha yesi ya bodua at a point in time say call so fu bi ho anokra obi na direct me call so no catch him say e bra wo na ntia fa o case we ho no call ba bia ma mo kan say yedua bo so obi catch say yedua bo sinu hu na nye dua bo obi amu dua na ya apambi ene wo ma me fie no papa no mu fie covenant bi na friends ama ye boss ni nti anka me ya gi na dia na se me gi yen se me mother e wo ye 7 na me father at a point in time kana na rin me 4 me mother na e panyin me father wo ma be say 8 me ne first born me mother wo me ma 6 obaba akope the sa symptoms say say ya dia me komi eku emu 4 say aka 3 sa the last one we year last year September. See ya no for say ya to say media kum. Last year in November on ye matriba the same thing kum on susu we mensa ewi anani ewi. Nje say in class 7 no akafo ene pra me by the fee born no your headmaster will cast area on no cramatica ma me by my sister eba no menya call say yes on so scra similar to attacking wo hon on so oba sunya hospital did na call say afibia no me father ma no me ma na afibia ba konko afibia
enti at a point in time my father said the memorial hospital because my call a friend saying I come for home my call a duty for home my call so for enti memorial hospital enti me call my father kuma me father say bro from my uncle a lecturer or a UNE into a more clinical na me call hon na doctor no one he said me inquire lab Heaven Laboratory opposite Green Light Pharmacy Sunyai nti me koye sa test no results a PM by and say afide sa no mana na ekozunya afide hepatitis B sorry another conclusion scan and me try and say me liver no so expanded brebo no so em say hepatitis na affect my nti me the result brain no mami in room you be say me menom name the following week no me samra na me nkoye e free be viral load in the bachelor hepatitis B no this the extent and as a level I the no so me koye me yewie ya no maka chem say just 3 to 1 month time and sana mensa aka results no afi de na say me better fie nti even kwa just yesterday no mo frame say results no ba better na say me ba han no mantima kwa kwaje nti in fact me case na kwa bibia ho okwa han ma si eduabo oba han ma si eduabo bobi enim afi bia so me ma no ba ku sisi a me ka say so me bra kwa me ba nti na yes sane te dia ya hwe mu programming nti me ba na no kre bia ewo mu bia no na mo bia mo betimi aboa me bia wo sa de we ho no ma fa so e dia aboa me nti na na media bepiem ho no afi bia san na no kre ni nyame na bitie bi nso ntie kra utie bi mu abusua mu nsem a agwasi fie kodwa so na yenkodi mechewa bi na yetumi en diagnose ni ye na yemisa ne senti ono ankasa sese ni gidie ne san ni gidie pa ne san ewiase yesumtumo ensem wo wiase na ya akwasi ebi mu abusua emu edo se me de mu edo pa o de mu edo akwasi kan ma no fafa na Pentecost for nyuma no fafa meyi na ye fafa meyi wa ye mano fafa me da miniju mano fafa akwasi en ko daso mo mano fafa na enese Hakia Travel and Tour Services for which you afford to Bricana Quay. One person to Brica now Quabruches, COVID-19, I say, why day? COVID-19, I'm going to grow to ISTV. Canada, USA, New UK, Switzerland, Japan. Nina Wamo Edwoko, a control Sebe tour, on your Omdobako, Hakia Travel and Tour, to recover USA, Nina, Nanyamia do Olympic Games, Koso, Tokyo, Japan, almost Omdobako 2021. Into Tumikana, I am found Kowe, no much as 100% satisfaction and assurance. Chese bano se travel hun se somebody at ho and so do any you na dey so go ayo entina chese no ano no hakiafo na beboa wo ohwe mo chikwan na akọ Central Mosque First Gate asanwase wo number 0244 219 836 0244-219-836 na no no atwetwe enkomo Franco Trading Enterprise or Tumika brand ban save mobile phones ahodo na opa ST Techno Infinite Huawei ana se Nokia Itel ana se CG Apple ni nyina ho na eto do ani kire Franco Trading any the phone papa e de aba na afei television ahodo a chese giant one board say buya ni nyina o makofa de aba ene na accessories wo de aba Franco Trading o hwe na chikwa Kumasi Ejaba House woni ne ben hu sa na Challenge Bookshop wono so YFM nchen wa ana afei edum woni mekom de hwe ni mu afei Prudential Bank nchen ho no ma Boss FM nhwe ni mu ho no ma ana afei woni Kofo Clinic said de hwe ni mu wo number no 0206310483 0206310482 Franco atwen komo Dawood Eba Center was it to me kan na yemwa we eba ne say yade bi na ha wo Dawood 360 capsules so yade abadwa so unya bia osisi ne ya wokotodwe waposo a ebe kwantem kra enu achitie Dawood ointment enu se bia osisi ade na aba anase ho ba bi na abuo o fa twi keke oboa una okro no enye ma oba pemfo akora wonya mfiedu miensa anase obi o ma akora nufuo misi eba de ni heba apedan blessed request ma beba anase heba shop ni pharmacy bia na puso 0241244012 024124
4012 na no makasa Kennedy digital satellite bana televisions dia de kama de fe de enseda ebecha de ama wo Kennedy digital satellite and ye kamfo de ama wo televisions are shorting na baya dwuma efo de wasemoji akatua for controller counter general monfa mo payslip mra ye ma televisions no fa kofie na twetwe no boso men kakra umpe na apeden o wadum wone eye Family Plaza building down woman woman store number 21 and 22 and also do Adom house and so apatase a down woman and woman number 0244 38512 0244 38512 na nakasa Angels Dominion International so free where the oil be friend some 91 and some 23 ediaba tunsumu how be say ya wari some jumatem kratasem uwo na sifie sunsun boni bi na tete wo a uko beboa wo so afi wo hwe drone bi ato some 91 and some 23 oye bi ato oben chef from security checkpoint bua Frankfurt Germany and say USA Virginia Roxen Hormo London Mitchem na afi udru eye Gent nsusu eno wo Belgium Peter ya Boatin and say of ya Boatin Hormo bi wo Hormo Fabut and say opepase echi kwan a uko Kumasi Bola Junction eye Timetim Bola Junction ejuada ne brother wotenase eno achi enkan Amasama Stadium Junction eno ye wada fiada ana afi be meneda na sese opese onni twetwe komo ana akona so yenso ewo nkoko so Trado Salvation School eno ekosi adanko a number 0544 05 0554 477959 0554 477959 na ne papa ya twinkomo Timalak force enkancho se bane se wo pekenti papa chese tiapo na efet se mia se metiho ya kinta e kama na gina so na hwa atunze akintedie natural efe ye nwunu ni yie chese hetem tuonse fe kinta efe no anyete nkoso de ne ye shaking market de ne bia me de ne kinta ankata adwena sa na otutu oguso na ne se GTP New Star Dumas anase Binta target ni your diaba polish cotton lace shoe bags accessories ni your diaba Timalak say upekente papa ya 300 Ghana cedis na nyina wo makofa diaba na ye de beba waboboa no ebia mo na mafre Timalak for more mekente bi ye de beba ba bia meti ya chef am na diaba wo hwe mo chi kwan a won mo wo ahensan bonsuo mu Pentecost ye wo ni che Pentecost for ekwan no so on ma Pentecost street no dan a alphabet for mo na no mu no mo wo memneda anase free juada kusi memneda no pa no so mpa mu no kosi enwumre no nsia no o mapon Timalak phone number 0247 868 424 0247 868 424 na ne Timalak for chinko ba no kente ene ntare papa fie de ho na eto do ni che India Bar Center Indian Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace de ni wo papa I see free ko boko no kwa wa India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace was it to brikana bra se bia wo pe eba ana se odi a mawuo ana se wo susu ota dwonso keteso wani atipa so dwon da no adwonso wanu fu kwa afi se wo susu de na kwa ted wa beti ginagina to keteketi enso sebo bema setie na ese jot small one oba bia no opede keteketi sa ebuja na ye bi no nkancho wakacho se ba bia ni ho ba bia no opede keteketi oba bia pede o ya na wura ba se yire nchin eni buto hwe ni se na ni eni ese comfort pe sofo pe budis ni pe kremoni pe obi a pede awuro me pa cho ko India ho no mo do papa na afi oba ma na nya adwuma yi sunsumu nsam ebia sunsumu ya de oda no obi se obi no abeda wa hwimu ama won tua school fees won tua enyi chop money afi promise and galam says ikakoko munyina mutumri kabra na beje ne ntem ene se ebia won so de ne yensanom ana se wo love me alone obabu won mu asabe onnetia esesebe o shishi so rough o ye de kra na o chiso o hwe India Herbal Center ana se India Spiritual Doctor Healing Palace na so ye no e wa henema kokobin 18 mu oboase kwantempo so number no ye 0240 553682 0240553682 na wone no atwetwe enkomo yawada fiada memenda ana odi ne djuma na tie ehia committee quiz na ebaso
yasha said that Nhyira community soccer quiz eno ne kire se wo hwe se de se bo mu amafo ni bo mu pa wo mo te se ba me se ba na yimu aminimu pa se mfefini de tuemu a ene enka minimu pa na mnya bo mu ene se Nhyira community soccer quiz chase na no Friday 23rd Saturday 24 ne ba Saturday 24th na tafo ne bantama year 28 Wednesday na ya Greek Nzimani Abuabo and after Friday 30th Atonsu versus Swami 31st na ya Abuabo versus Edum 4th na ye Sokoban ne Ahensan nyame adomu a enenso so hwe so papa no manje ne ija take ya na wokyena memende awurade makro ni asafo ampaye bedwa mepacho opese wo do hu hyesa adwumadi mu a ene tumrikai na wa frem panyimfo 0542 545 947 0542 545 na no mo atwetwe enkommo Nhyira community soccer quiz ebo akwanso wona okuramu so yasene pakum capsules DHI College of Health and Education wo muntu so ekura dwumadi mu ede ebremu afi Lord Healthcare Eagles College and afi Sambeck Enterprise Faith Homeopathic Clinic wo muntu kuramu Sunset Hotel wo munyina aso dwumadi mu na afi Spectra Health wo munyina so mu ede dwumadi ede ebremu mata yenkomrai Nhyira 104.5 Nhyira FM edwumadie no emu adine ne nyina ne se ha ye sunsun mu nsem headquarters Ewiase Mu Nsem abedwafo sim konwase ya na ba bia ye din ba bia ye lem obia ye na so de etien mesra edwumadie yi o mani twafa akon ho a wa hwere ade ensem na sisi am se fashion kwantanso obani mamzamu akwaba yeah me joso bi no kreli nyame no mehu anim sia na nisu atata me ebe yi wate mate enti sese no unuam maako enan na ato na nan mo ansia do ana me no kasai wo yare nso me yale unua bi so how we ya ono so na mu bi onso graduate pa ono so the same thing enti sese no mamisa ama oba ne de no kra na sofo akọ no wan ka che kra wa yi afrim my you afrim because yeah a trend until like we are see kra me ntimi nkofie nso fie ya tese me yale da my wife won mo breku nte akoye nsema amanfo keka no ewo ho no because onum say we loto no asanya to be because every year be about exactly every year nti ama me ko ha see duabo we see enye duabo ya pa me den no say my confused hospital say but the am yan say me ma me not me papa tiase sa hepatitis B is 7 nyina even my sister the only sister no kra no on the first person crime maybe testing no sa ya dey way and so my mother and my father no mo da sole ye no mo ni bi and so nkla no dey o LCC na kwa say wo hepatitis e didi mo be say no from the first na my wife dey o ya aware because mostly no I tired o mo ba break hospital no na ya dey nti we na e koso no bet me no my I say manya kukudro bi eno ni man kakasa community me kasa bet manya kukudro ubewura ha no yeah na me ubewura ha no sa pepe uba na sa ahoden ahokeka no nkatede no watenka no na te sai ni so ubewura ha because me ri me gine di nti se na osika amasem no nti me ba na ma minya vem pa se ba bia me ko edie nim se be ye se in this spiritual nim se Nhyira fo be kan ye spiritual so na se normal ya nim se bia mo betima recommend a particular doctor bia ma me nti bema mesunsum kasa kire me se wo ugina hwewa nkasa wagye atum se wo ne next person abusua nyina kura ya agye atum really me because somehow say na mo kan se bi akura senior man rise kakra me ye no nti se yie ba na se ye hu me wo hono ma na manfo na nsa madam for be where everybody was expecting say nka I will be at the funeral nti amanfo nsema me titi nyina se we say kwa me yale ama ye do kwayere sabi wo baby even outside be kura nti eno de ya we fie de nti me hono abitimi send me message pese hu say me tiase ana say yi nti ya na me so send short message say be able say I'm still alive what tiase unwi nemom prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry so for penny or ha sanso na asuopo nko konfo ye bi or ha wasemi kwakuma to yem nemum na se piese enfama doni ma still complex Mr. Wesi fie wi akaso bono nko a tumudawati
ye dwumadie na bo ne da fom pa bro ni bia wo su atwi kan se fofo lefo na je sefo eti dan bo so nhihye de fa ni nyina abedan ye be ma free consultation enta bo dodo abehia na dodo abehia enchense dodo a wo beto de abodan ne so nyina ye be susu de ma won de untu eska bia de ehia free wo nyina ne se wo beto enchense na free ho Mr. Donima Steel Complex and Chancy Bia Upebia say a lock panel and I say one casano a Bia long span roofing sheets and Euro towers IBL Alozin governance pre-coated roofing sheet one casa Chancy Bear Pana or Pato. Oba Donima Steel Complex, Mriche Wabi Miamobi, Nebuan for 4 years, some of free transportation won't pay in our pediaben. Nadwebia bedu Dumebianso, a bioho, it means sorry here, Chaquine, Ewasaf, YF Junction, ye ben Ghana Revenue Authority or Matinayano, Sanso and Mubi a Travis no afraid Donima Steel Complex in Penning for 0244 126 625 0244 126 625. Metu kwandu akodu akwentu Herbal Center. Mr. Yadie bia last stop no. Kowati akwentu Herbal Center. Uduru anu ma chese yadie bia edwane. Sanso no de akwentu Herbal Mr. Abedwaso. Say yes stomach ulcer. Ana wanka so agya tumsu anu ma tuntimenti bini. Mr. ni nyina no okoto eya akwentu Herbal Mr. na anu ma asiebetu. Mr. ensebu mu ha bia typhoid ana hepatitis B C ne de nekeka ho nyina no. Unya eya akwentu Herbal Mr. no ma asiebetu. Sanso na akwentu Herbal Care Mr. Eno de enam yadie bia da. Say ye odi poor candidiasis white gonorrhea syphilis ni nyina asiebetu. Nemum say koko na edi unya pa koko mankani woni ma chepa bema misrawo. Ewo se unya akwentu Herbal Care Mr. Ebasa koko dwane wani so ayewisiwisi wontimi hu ade ye ade ne benwa hu ewa kire so hu ebasa wani no enche na chesa aka eguso anwunu hwe akwantuo Herbal Care Mr. na onsoso anya afa ahudi ahotutuo nyina edwane etimesre se emohwi na yenko Asafo Labor Runabout eho na akwantuo Herbal Clinic ewo etimisre yenyina yemohwi na yenko hwe wona kira kwan sanso na ye House of Fire and Anointing Ministry International asafi so for penna odano Prophet Elijah Opoku wabini seja ewiemrem komsha na beta na yem se bro misrawo kokko hwe ohye bremu ahwe ye by for small boy no aje okra Mu Nsem House of Fire and Anointing Ministry kone ko hwe ohye bremu ate misrawo ebase wankasa bibi koso woni paduanum onyi ntum se we de ye hospital yare wa china eduro bi abanum bia ntime nkomisra yesunsumu asem da ye basa kwabna ne beso da ye na aboa prem ne kuta paso obeyi no misrawo ewo se onyi obi a wakwada onyame asemu na nyame ho sra wone so na wonyi odima mpa ye mantesa no fo sa anu ato na nan mo ansiedo Mr. Oboshi na ko Prophet Elijah Opoku na tena ye o eye mamponten Fade Mampontin School Junction etremu bia no afresh of penyin ankasa 0550 073 395 0550 073 395 and 0240 967757 0240 967757 India spiritual doctor and healing palace. I want to do a drew. Miss Rao, a young Mawu. One can swag ya to such a Saudi. I promise and fail. Will be sure about when you saw Mr. India spiritual doctor, prayer and healing palace. Cornamo, Nasun Sumun Seminar went to me. Wow. Mr. Our Sama ABC Basa, Unqua, whatever Brunum Baco Clan, that's what Yasie. Mr. Ninano, Uboshi now call India Manho at once by force. While calling him General India Mr. 2 million headquarters, any India memo. Afi wo dia na yensanom chese oyo bia de sa friend love me alone ukunu ontime fuachi oba na ontime fuachi ye mo hwini enko ahene makokobi 18 mu kuma ase na obo ase kwantempo yi so mese oye adwuma ya wade fiada na memeneda echiremu bia travel no afre India spiritual doctor e was 0240553682 0240553682 na watimi aboa medwadu Spanish garlic mixture and capsules misraw so nya Spanish garlic mixture eno no ma wankasa ebasa ona sia tatai wa ubenya ya asa sanso na sugar level no edo to level sade agini padua na boso ani nyina no unya Spanish garlic mixture na wonso wasumdwe aba sanso na ohome a wotenka enkabone wa ohome nachi obu odo obehwan kromo sa ho ase wono ankasa woni mpreko na call night misraw basa eye Spanish garlic mixture and American fo the amount
no na bibibia atoto na untime na ho ye obasabasa na mu ni nyina to otimi untime na na ade ache misra bohwi na ko heba shop bia so pe Spanish garlic mixture se ni doso po de no akọ PFA Pharmacy, Colenac, Danny Heba, Fred Menz, Misty Heba, Habmay, and a KNG. Now, what to me, B at all. It's a movie at all, it's not fair. A yes, Spanish garlic mixture I'm penning for 0266 114111 0266 114111. So, CJ, I was to say, I was to meet you. Meet you. Comfort ABCC no we in PR obefia to was the number no so bekasa o kasa wi obekasa ma meet you any say ye papa na ote ase me de me hu ene matenka minya o de be share abontensofo na gebi 50 series pay. Oba otimi akra o se oba onchen. Amu ate ase no wadade. Minji ni se oba purposely for 100 Ghana cedis. No. Fino wa feel and wo person oba onchen. Oba minya sure se woni ne naye ekoye struggling se chinchina menti ase bi kro oba no fufulefo wa mre ho kura. Because unipa dada one neto nti anye bibi gidigidi se menti ase nti se ma ye de mba ye na wokono ama 50 cedis na wo se o 100 cedis na se wuni 100 cedis so amenya sure se no na ebe yo sa menyini on se ono akase ne ba bia problem ni free ba but one thing ne say ade ha na ha adwene se ade wo ekoso won se wo kan o ma me no papa nyina ti ase bi o ma me no papa no krom nim wasem akwa generational curse be a defie. I want to so ya anya ebia ya anya mfa ma me no ate ye de ma ebia o ma wo ye ma obewu omo ebeto ba se wo sutu kure bia bewu owu ma na wo ba akukure no obenya sa problem ni ba akukure nya bi nti mesen mo fana ni nkosi ababa wo bi so na obi ayos me mu de me hu ni se no maybe a debusium because unye ya wokan a wo ma frim be se na ase bi enum asese ekoyi no nyom no mi enu kokofa sa baba we nko na kokofa no de no mu nyina yare kro a wo kire se abowi no a wo ku hu it's the same yare na bi ana bo wo mu no phone mo no mo de frim enti meme de mente wo kakra ne se me nua ba ama no onya abotre ahaya me wa baidie menim se bibia anso nyame nana ye bi wa ha so fi Elijah wa ha ye wo D4 ne akomfo o ma ben ye bi ne tie ne se o twa ne trase fa da wo me ga sa wie ya se wie enti be mesre se ye nya abotre mo nkana komanto me minim o mo unim so mo fibrekum minim ne yire woni me kakra o yiri do ni me pa brekum woni me pa busa ma amene se me brekum afa na mo an kan busa brekum se ma amene se mo brekum from say from honorable Kwasi Boafo the only minister busa no se me bo a ene me dance ni nete wo no rabi ko brekum ko na honorable Kwasi Boafo the only na Jessica na unche na naji bempa bi wadaroma obi je ne fans so na honorable Jano enye is so better posters ama nkrade mo ba yi wani na azio bonko na asem ni bram so we yare a wo de sha hum ni aham okay ni aham ni yo baby a wo to nsamfa na kakra me kan se afi a ba di onyankopon no a wono ana bo aham okay no ba di nyina e no bo nsuo ye be nyanam kwa ye bosum nyame no ana bo sa ne mani nyina enti me no ya toma no okay de legidi e wo me gidi ne se me sum me nsu okay ni se nyame wo ho de na so so me wo de me som no okay nyame no aso na bo me na mom no ye de no eye kuo mi se kuo no na me dwon so ate ase enti ni obi enkwa hye se chinchira abrame de na adwere ye no so fo wa ha
Komfo kakra nsuo kakra wa bere me nya komfo me nsuo nti de ono a opa bia wo so ye de bia to de ono apa bia na mom de ne gidi awa no oba ebeje no o say tama radi Yesu okosa ayare no na ni friend ni busanse na menya mayaresa so gidi ewo mu dia ayaresa ni bepi esu ye akwe wo number no ene wa kira ko number no ye 0243 0243 ya frɛ no dia 13 0243 esu ye ko 13 45 35 na wo ya sa me mpesa ene so na to okay eno me minister ba akopɛ na ye bi number no wo pɛsɛ wo frɛ no e wo phone so a okay ene ne kasa tene ne dia eno ye 0243 13 45 35 0243 13 45 35 nemu wo abrochi a ho no ye men kwai twerɛ message bia wo abrochi dia wo de ne ye WhatsApp no be kasa aguso na ye bi pa chow kwasi bu afini me kasa free Germany me ha ni me ba ha me ba na ye bi me ha ni nti bua me no akasa aguso nemu no se wo pese wankasa wotu baba ne agisa wo kwere brofo baba kenkan enti kasa guso WhatsApp number no aye kasa guso no eye 0557 667 510 0557 667 510 eno ye nana ye bi esuo kwabra suje yakoi na mechia me papa eye nana bi bokrum ne mame enche na yedi de mame afisha na e wo bokrum bi otene nche ho no mesra abrochefo no me WhatsApp number ni nyina epepa into obi a why no nko onsam frame okay mame na so for penna or House of Fire and Anointing Ministry International no Prophet Elijah Opoku one command ija ebe she ba abusum prophet we ma memfanya test case ma abranti minim se wa yibi pen na we me de test case ama on se papa ne kasa no matra sidi ni metie ni din eto de bia o empanimfo se ento wada ene ye papa e de o fam no ahometie o hwade se ade ne start free na busuem enkrofobia na omuwom aye busua duade sa eduru so a na wokọ na we kọ enti se ati se de na woka no wote we wonim se ba bia eduru ne de se nyame amamu a ene ma ya agensem ene ye hwe papa yin so a na wotra se na hwe ne de otimi se nyese no wote o oyo obi a ne ho ofe a ene ma sisi so betenam se ade na yesunsu mu nsem nti wan hwe yi a na wan ka ni sunsu mu side no wan fa ama honam fam so a wonte ase because all can say no so fa no honam fam a obeka so wonko hospital e bi so na hospital wa kobi test ahodo bebrebe ya ye ni bi on se enkoso no o ka asem bi se o ma testing hepatitis minim nipa bebreba wo mo hepatitis ibi beto mo ba ye mo adura ya eto de bimpo mo no hospital aduro mpa na mo ho ato mo beto no ne die na ya o ka ho asesi na ayesunsu masem ena sunsu masem so ye ka ne di onim ento ohene wo die no enye duaba asem emfa nkonkohye nsuo anase emfa nkonkohye se bibi sei na eyewo nemom gitum se ade ne yesunsu masem na wa abusuanim ena ahombone wa abusuanim afa asem ne se ne etie bia no ombedi unya omayi wa firi ho na enye ntum se wogitum se ebinum adinka awu unsu bewudi a ene ebeba ne sa nemom se wanya ntum na se esra burade a ekwan bia so ho beto yenim nkrofo bebrebe omadinka beba ha no mo omatutu anamo bi sei ye ne omo ho ato mo enti nyagidie na wife wa nkyere obabi bone ensire ode wa bai minim se dan ne dan nyina mutie
Moti amanfo edi adanse wo so omo baaye na omu problem no krampo omu nim se ne ma asei na eto da bi omu san ba begina no mo ka de awurade aye minim se nyame ya dom na se nyina de mpaebo taa wachi na de wo se ye ma no ye ma wa boso me kure ni obeba betena no mo na wa ba be ka de nyame aye enti kan wakoma to ye mo aye na kwan bi aso no ye pone a me de me number be ma na nyame ya dom a waba na de wo se ye ma wo sunsun bia na ya ma na hepatitis no mpo be kompo no be test no na ye negative na de ekos wo nipadua ma wote no wo be ye fefefe na nyame enam na adom so achew nti wo de kan wakoma to yem na nyame nanim de ye enu nti na wo de waba ha nti se nyame de waba ha no de enekwan bia so ho beto why na owie nso ano ada yera ase fi se wa kire wo baby papa na ba waba ha no nso de ekwan bia so asomdue beba nkoso na de tie no medase prof be san bam bi nemu akira kwan no number no medase mekira kwan no mini akiri eye fa di school junction o fa mamponten kwan so a o de ka se obesi wo school junction school bi o ye friend okay academy na enkoso me number ni eye 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 0240 96 77 57 0240 96 7757 and go so me number no me dase utie o number 1 Akan radio station Aja Santama Boso Nhyira 104 to the flexible 5 dwumadie ye Ewiase Mu Nsem ensem a emu abobo apo ya chese wo ankasa nso nya wo beti enso yanka ebe din se wo beti edi kanti abedwafo asinkonya yeka edi tientu so tie bi case number 3 ababa bia betra manim na no kure ni nyame anim na oba fiduam na ni hu hantwe no bini aba mo akwaba ye juda besime mo akwaba yesi ye ja na apom ti sei bokoda udin di sei mi di abreska abna sika o ma meti ase mbache dabi o papa dabi o fri kro be so mi fi dade so enchi dade so wa ware mbache ai na ade na ai che sei menti ase me pese me hu mbache ma ware na che ye oba ya kwesi batabatawo wa ware kana amansa nyina antibi no no so nti wa ware mbache ma ware na mibisa wo onanti se ofidua eye boko de nso nya boko anka ama itiu mene mi kunu ne bobra na mene ne wo enson na be ma ni free o free mu no na mi kuru kuma adwuma mene na aye no o de abesi awo ba se omukosie no kaba nti wa ma me bi meso ma foswa hwankwala ya 8 years ni se de asem na bro meso nti na se me de be damu na mo hu me bo na mo gina na mo kon sa kon we mame eni ntia na mbae ya botre o se onu kunu na abre adom afu ado kokofu eni wa frim na ayede ena mi kurukuma no e de abesi awo ba se kaba awowa se kaba omuye yie no e kaba nti o de abesi awowa ma dwuno ho amenti ase wa dwuno ho amenti ase na e ba se anwa ma okunu abusuafo ati o mate pa aka kire abusuapani nimpa ukunu ne maame ti ase ne papa ti ase ne papa de on ti ase na waka akire ukunu maame mi kunu maame wonim pa waka akire no ma ka akire no nim se kotoko pani due mate mante nyese okote na bontene se ne ba no
afa ne nua panya japade onim pa wa hyɛ da akɔ ne nkyɛn akɔka kyerɛ no ma hyɛ da akɔ ne nkyɛn akɔka kyerɛ no ɛna wɔsɛ ɔno wɔsɛ ɛka ne baaye nti na ɔmo de asi awoba no abusua panyin so atumi akɔ ne ma akɔ n'anim ɔno nso sɛ ɛka ne baaye ti metimi aka sisu dia sɛ de wo kan na megyina so akasa abusua panin wase ba ene wo kunu ketua ka bomu gye wo kunu japade na firi nsɛm na ma agye dada mpo ye o mu nyina so nyina ne sɛ o mu ye wo kunu yie ka bae ɔmo sɛ ka bae Nhyira 104.5 FM. Etie fodofo ya shambo se asem we de ye ma ne nyam because o ma menka asem ne ba nyam ne mo producer ase bi ma me se bibi push na o producer nya aha me tio ase o de o kan ne no ne de o ka se bibi pam no bibi anka to bo ase o ba obi anya o hwe obi ampam obi anya o ka pre obi aju taku obi obete obi e ton ma kunya o tiso eju husika de be ne wa wodi wasema beda nkoso dia be ma na wu agya no okay mo nyina ma ye yie sabi obrodi de kwan so e ka ba busua ka ba ye teteka kokwa ona ko braye hwenkro no agya mu akosi wodi kokora kosi kam fie du nwotwe 18 years fie pole edu nwotwe no ko odi ko kosi kam asabre maame no wode ne ba mo jumba bi anye wo be kase mo we no sebe wono ya pam ana wono sebe bebedu asa ye sizi we otimi nka wototo papa so yi na beru be hu wo mobo no dia so maka obi ka bia ma ndi ngoso kwa bia yina be ka itra pam ho a maami dia busuan ko se bo mo no wodi ko si kamfie du nwotwe de dia be kanko na kokoo no agodi kamfie du nwotwe akure yo do yare moye be ma na brempo yi kwa ke kase nkwa ya tetika na yi babi ya tetika okay na ada ni wuachi na yi da kunta buachi e kan fi kokko ko di kan fi du ngotwe nti konko kwa bia so no ye tu wana mo ye friend fo so be free se afri so be free obefa fo nzi a yintimi nchenti be to so asemo yi wonyem asam ne nyam obewo asam ne nyam na no kre ne nyam ya nim obu a on pese obete sore mianko Jesus sodium de no odi so ya de ka ne se ya tie owo de ona ne nkwa no dane tie onso wano asem ne hwe ba bia de asem no yie beto kotokose agi konko ane nto yie tintim de na ato yie bra eso so ma ye tama ba na producer eno sa ne de nunu turumo no obeba nemom adofo ye hwe na ya fa afrefo be se enum bi na ye de asore so itubo wura mu ane ajo adwenkyere 03220 83582 583 584 581 enso ka ho bowram na mintime nyi wadwenkyere na memfa ensore eso hello akramajo mejo so medihye eba junior be mo original Nigeria ni the birthday contractor papa kuchina mduado akra amintia Dr. Mensah kakra meka no ni se ema mi se mo do dia ko wi no imo ya ani to bi abusua na nkasa no oka akọ bi kakra ho na me de bijimuji nsi nsi from nsi sebi every station ko chiri fi odi abedam se de ti bia no mo he ma na mo he no ma no cause imo ya me da sipi enso me da se hello mini odin ba bia adifri mpacho me dia ne Joel ahenwa ka ko na mkatefu yankoi kakra meka se abra ya papa ya odi na asamba ye the American say ye bonfire time he say odi aba tra from the ni say ahuto to baba and say mo so mo ba na mo aboa no na ma me asem de yan fa kokon asa na enti be man so no munsem ni say Monday mo ba na tra so na ye trap be man na enti no so na no munsem okay hello opani majo mejo so me de se kronkron yo onu ya kpalu ni o biduwa do ofin so abofo kpalu mi tie wa adwenkyere ma mi tie provisor na mi tie mpanyifo ni o ma hye ho nyina opani ma mi di atwa to na meka bi hwe abusuya bi ayo ma gin se oba ni okunu ble na se bibinya ba
busuya ne ntam a na omo pe kwan bi so we omo amfa japade na nkosi babia wo omo atintim oba ne nsa na omo a pese omo gi japade ne free oba ne nsam na emi de se oba na atimi ahu kwan ade asem we aba Nhyira ache kura bedu mande no asem we ye behu babia ye di betu ama asundwe aba yankopon ka obibia ho me da se pa so me da se hello opani no vase Wadaroma, Junior Baumia, and Masabe. Meet you. But as if I mentioned Dr. Kinson, Yakopada, so PC MPT. Now, opening, sending a million Kasa coach, Echo Yana, Mesme be. And they know me at and some, and whom send me say, Obani, Bemasi, Hona, say, Bemanu Qua. Now say, I wish I follow ACC Obano, but who knew who be cry, but who bear tray. So, that's the pass, and I'm away. I was a munya, and I'm did say, Abba Nhyira Africa say 3 days. As you do a banembo mono, Miliana, Budi Canana Casaya, and Sana, sister into Urbano. When you are Shimu, and Yabotre, on your video, and Fumu said, Bianca, and Yakuyaman, with us. And so made us, hello? Yeah, good evening. Evening, sir. Young family, Abdul Dramani, with what do we chimon so, many penny Surumo, our chance one assembly. Papa, my mama was so. As some cram, I can say, in Nhyira FM, the Mofidi, no Esson ye. In the same Biara, or we be at Nasababe to many mono. In Saka cram over Sovo, I'm a baby at Wacha. In the Yama made dinner, my bedam, we say, Abedam on Quadi, or Nakuma, in some of us of Wama Pia, a 2 years. Munya Abu Draman, me cram bye. Oh, Fred, I will try to dinner baby at the Fliminia. Hello, Macamai. Hey, Bama. Mr. Man, where? Boko. You know, who's not with waffle? On why UMP. And I'm the assemblyman. Oh, MP. I would MP. Hey, you can one three grand Tomano. I was we are jump profit from Muhawi. Mamincha lawyer John Kuma, maybe will be a Michael when Mr. Quabra will show me MP assume now because you know what say we want to know more so many carry and much yeah what I say me no backward die and now but them according to that sensitive facilities on your hay now man is often a challenge is Kakudua it is a so me couldn't go to ya I don't know the for a challenge well back with a me new people now over a challenge Kakuton what day 1 year or who be free on coming your wine or when you man what day made a man Macao. Ahana me different money in our AC na me come say yes sorry you made you message say oh yeah papa and share to bento enu papa ye enim na ye kono prophet Elijah tell na yentimi mfadwume de America nyina nse nyame ya adoma kwasiada ye beyem pai bokesi asa ya sorry said the American your father school junction enti obi entu America mra se wo yare se ya bodua se obi ohonoma na wonso so wo ye adwuma enkoyi a bomodian se kwesi adade woni ye bebo anan ne ye hia na me kwemi number ne ye 055 00 733 95 055 00 733 95 and answer 0240 96 77 57 ofra ibedi nkomo medase nkoso munya na mompa da momre hu enkoso chief producer me so for be ATM this year odi for mic wona na yiri man for sure was sure boa say o tie den so for me start to na nwumre sa na me ne okodwo for so atwema manhia wona na yiri yes Reverend Dr. Kofi Osu asori abadenden atwema manhia wa wona me nua wona na yiri umte so me chia wo nyina na me o meji wakode wo me o mpasa so tie den
nso mechia no mechia mabusuafo nyina eswage we ba ko pe bi ni ba bia aha na brema me kwan amama som mu asi mediane enkoso hene ejigawa no afrem na Amando krobi so man hene kokobra ochirikrom assemblyman nemum ene oti amansan buafo akwasi buafo nkasa nso so na agyaman so ogoro otie ne nka na afei asuo kwabna suje ponko ba akopɛ konfo ye bi otie ne nka na prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry ono nso otie ne nka don reach Adaroma na ko Facebook live afei so YouTube nyame Nhyira sanso na Mark ebo chief producer na je chidoma ye di dwumadi edi wonto ha na misi na machia opi adomdom ya adasene woni me bedi ahia ne mo mfridwada kosi ya wadade Ewiase Mu Nsem will be live to you.